Atalo fa mo folo fa tu Samoa lo mai mo ngale vanga on le Afi in ua ono minute o te ile tu la e fa ile tau tu fa wa lo Blue TV mai se fo io le proclame o le Tautai A'e bar we fa vol tanto te do ile dei fo ia Afi ma tango fio le dei fo ia so luo ya ole nei fo masina a mata la volo tato ia le dei tu sanga lua fe lua se fulu ma le fa o le mene o le ai tau fa masangi la ka le lua fe lua fa ya wala ngai le vantu ona tatu fa ma vai le lua fe lua tolu ya ai fa afte ia le le o le tu o le fo tanto ma fai ona muru o foi ya mo tato wa militino fa tasi ya i pe au mangalu ngalu fo i o le e ai tau wala antu ya la ata mala fa salolau au wala so ta inga ya fa ande yo no po le tato tautua o le Blue TV ma le porkalame o le Tautai A'e fai voro tātou te ro. Ile dei fo ia fiafi mātango fia i le anga le lei o lo tātou tapa au sidi le langi. Ia ile manatu mawalunga, ia o lo o. Mawalunga sulu o le masina. Ia mawalunga fo i le anga le lei o le tua. I lo tau soifua, me se fo i o lo mātou ne i o la vivaisa moa le antunu pele. Po fea lea e te au tiu fa au mamau mai ai. Ya e le lava loa ma le vasaloloa lo ia nei le tatou lalolangi ona faatafafa faafeta ia tu le mafuta mai faafeta ia tu foʻi ia i latou e masani ona fesoo mai ia tusi mai pe valaau mai foʻi ma tulaga ia e lea tafa ma lea tafa o le kelope o folo fatu ma faatalofa atu asia tai le leivaga o le afiafi ia sa mafaiga le avea o lo tatou utunuu Samoa ia e le o se augatā ia oi po o se faatutuga o Samoa ia e le toe sui ai sisi se matalalaga ua uma ona tosi laupua ma manu faatiti upu ma tala o mavaega foʻi ia ma tofiga a le atunuu e talatautoga e talatofi Samoa ia o le atunuu foʻi ma mae ma pelega ia na mesina ona faasinomaga ona tapua fanua ma tafanua ma siʻu o le fanua ia o tatou faasinomaga ia e fai ma vaaiga ia i lo tatou siʻosiʻo meaga atalofa laia ma ofolofa atu ai mai ai malai tele ia pe mai foʻi le motu sa o le tui manua ma ona tafaʻi seʻia paia ia fale alupo ia e sifo ai le mata o le lā ma faamavae atu ai aso teʻitasi ae tatou talitali le toe oso le lā i se aso fou nai fili mai puletuu ia na malele ai iao iʻu ia ma talitali i lagi iao malo faafetai atu Samoa e fusi ai le fau o malo auā le faautaga faleupolu na tutafaitia faleupolu o papa ma faleupolu na tutafaitoa ia o le fatu aiga tausili a tumua ma pule tulona le nofo atoʻatoo ia faleupolu foʻi o tofiga faafetai atu lenei vaega o le afiafi o le toʻauna foʻi lenei asiata le foʻua se e mai lunga o le tātou wala ata. Ia si o tātou eva foʻi mo tātou milimilitino, tātou aleanga fatasi, ia mo tātou mimusa, mo tātou fiafia fatasi lunga foʻi o le nei porokalame. Ia mo ufape atu, malo fai o le faiva Tautai A'e. Tautai A'e lau fatama soali inga le nei aso. O fea lava lea sa e ngalua e puno wa iai. O fea foʻi lea sa e whangota ai whaafaiva o le tautai. Ia o fea foʻi lea sa e saʻili malo ai. Sua le lapauta ma le lapatai ngangau le vao ma faaʻe le tai. Po o fea le tafa o le kelope. Faafetai atu, faamalo atu. Ia mo faafeloai atu i luga o le tatou porokalame lona amatalia foʻi le leivaega o le afiafi. I le taimi a matou i Aotearoa nei. O le afiafi lenei o le solua. Aso sfuma le ono le nei o le masina muamua. Ina ua savalevale atu le vao le uadi se 10 minute te ai nei le itulae fā. O te iloa o Samoa o loo matou taumua tutusa le taimi mo ke kaimi faakasi o Amerika Samoa Hawaii ma lotele o Amerika. O le tasi le latou aso behind nei latou. O kausa sia kui kala lau ka mo Elvis Molly hands behind. E kasi le aso hands behind nei ia.
hands behind na ia America Samoa ma America. So tasi la le so foi le e tua ye o to wa o le to wa so ngofua nei. Happy Mondays mo ilanto umo le mafuta mai ia i le malo tele o meleke maona se tete maona territory. Malo le onu sa ile amatanga fo le vaya so ya o to aso lua nei. Ia ile matou fo i tulangi ni usila au se talia le atu Pacifica pe ia le aku Europa o tele o mai loa tele i hai ai ava pe o le te omi mai i Europa per kangia a Felika i sala elu manisi atu no fa pena i le Middle East alu kango ai e seki mai pole me o le tau te aso fatasi wa o te mauti no tau te le o teimi fatasi ia wa kili ai fo ngo ngefu pe o tatou waso fatasi pe le ai fo ai alo fatu mo o to umala vale to tele lungo le programe fata alo fai feo yo le tala le lei ata alo fatu o ona tofia le tua o lo tala fa auto ia ma fa fale le manu o wa le nga luenga le tua ma lo le ona sa ma lo fai le fai a fai fai o ngai fi o mafuta mai se fa fia ngai nga o fia ngai ma lo itau ole nga luenga le tua ba ka ko kele mai lo uma tatou tele ele o aso uma fo ele le langi le ai afa pe o le mafuta mai le nei taimi se fa fia ngainga ma se falitua po o se o lo yailu itau o nga luenga o a mi o nga kanga o maku wa wala ngai fa pe ngadi ioi o le matua fa inga ta lava o a mi o ka ilo fo ile kausa ilinga o nganga fo pe kukusa ma le tau nga wina o nganga tuai ava pe foi la o mafuta mai po fea le tafa o le kelope malo si ona sa i nga ruenga le tua ele fai ngofie ma le tala foi la apostolo po ele i o vale lo tau ti nga le nga ruenga le tua io ona sa i fa fitauli o le tutu mau ma ona sa e fa paleina o ia ava ioi longo wingala wa ia isi fa fia nga ua matuan tau wa inga le mau ko vai wo sau fo ila usava linga ma o i loa ai ni si ona i fa fia nga they've given up io e o lo ile vai nga le o fa ta lo fai le fa nga le tua o te fia o te tau tu te isi i ma fa fta ya tu to pitola au io ele fa ngofi ele fai ngofi se vanga e se le tulo le motive ala inga alu le stanga tai e nga ruenga le tu ia nga pila ia le mama ia te ia matulanga fa pena a o e a ua ta ua ilanto ua matua ave uma o la to wola mo la to taimi le nga ruenga le tu kanga kala ia la to te lo fo il fata waina ia e la isi kai mingo kai lo mai e o tau ainga o e te masani o ka fa rongo ngoma e wole ko fe au fe wa ka kala fe nga inga si vainga wale ya me uma fa pena whatsoever reasons ai o fa malosi al tau te ya ele nei vanga le viafi a fa pe o le o inga le follow o le o mantua luti ai puava mapu ifanga lele lo tanto mapu a o yova iyo e pese nga le lo po ile au fai pese po ile kalesia ai ka manga le usu pese au fai mapu i o Yesu le lato po pe usu e pe leone high school e po leone ngai ele fasi fai upu va penga ele yangi si au e ke mapu i o fa malo si au fo ile mo ila tonu nga le tu e mapu ya au o loko o dua o le fare kua e mapu ku ya au o la fo e vai au o fare kua na ko o vai fo po au o fare tu lo o le vanga fia mapu e mapu fo au o la sui fai fe au fa fa penga e mapu fo au o ki a kongo maua o ila tonu na next in line po I love ia ke re ro fo i pole me o le vanga nga inga e malolo e mapu mai fo i lo ainga le winga la talo wa ili si pe alutia ma lo lofi mai ia peile e fall back nga i ainga isi si fo ile you never know e lo pe ke mapu mai ara e i ma fo fo to ainga
Ia sau ia inga malolo ua tele fo le tinga inga le ainga I lau ngā ruenga. Ai a e mapu I a ao o Yesu po Yehova. Alu inga le nantala. Kakangi kuri vai. Iyo. To atuli ma whape atu I le atua. O oenga e kofia. E rei kofia uisis. O oe lava na e tofia. O le melea. O te wha ma losi ai pia. O te wha ma losi ai lava. Iyo. E te wha ma losi mai fo I e te. Ia. E vai le mangai. Ma loa tua I whawhianga uma lava. O le kau kiri kako whakarofa. To a tele whaafitai atu ina inisi o whawhianga inga ma whare tua na tusi mai. Le wota talia tua matou friends fo ilele. E isi whawhianga inga peia o Australia. O tele lopo Brisbane pa Australia. O le e kale si aso fitu. Le I Australia. O le lavea. E whakula o ka maikala lea. A umane no whaitau ina lau message. Le angoa I o le message le sau le messenger. Iyo e. A whapela e lua se fulu message si e le leu te tango kiliki aku. E umai no whaitaua lau message whamone mole. Ma sia kia koe si o ke whiu koe su e walu I lalo fui lele. Ai au te mana tua le whaafetai a lea ma tunu ma tūlanga whapena. E langa I whaafenga inga tusi se mai. Mole tu whaafetai tele. Mai sa le kali si as fitu pe Australia. O a whapeo rua mai mo mai le ne fiafi. Ia e ngalo I le whaiporo kalame I e ingoa I e sua whalitoa tele. Ai le ma whaina ngalo I le tua. Whaafetai tele I le tau mai moanga fo. E mese fo le tapu inga ma te talo. E tu sai o le nei fo I poro kalame ma tūlanga uma. A talo whātu le campus ia matu e kalesia la e wha taunu unei le teimine I lungai. I le va pitonu I lungai North Shore. I le vaenga whangarei. E tau o le pitonu e tau o Waipu. E ia ila le campsite le na e tau o Ureititi. Campsite. Ia lai whatau nu uai ia le tōng lauapinga. Ia a le Victory Power Ministry. Whatalo whatua I se utama whale nganga ia Pastor Waita Fata. Marifalitua Fata. Waita Fata. Marifalitua Melody. Ia masi hori pa yore kalisia. Lola voi. Maua tala pe na tau malingi ti munga po. I lunga ina I North Shore. Whangarei maripito nu I matu o aukirini nei. Ia, tāru se ia o mo se lau lau ma se maa. E wha au wai ia fufuanga foi o le nei foi vaiaso. Ia, ma so se e kale si a po o ani e tau activities o ani e tau fufuanga o wha tau nuu foi le nei aso ma le nei foi vaiaso. A wali tia e le mana la vea I o lo tātou mtai si le langi fufuanga umalava. Wha so lo le tātou wha tālofa. O ila tau o loo asia le nei tunu o ni usila fai malanga mai pe fai malanga tu foi pe o toi foi mai ala tau fai nga malanga fai nga malolonga I Samoa. Welcome back. Nga onga foi mai ya lo I fai nga ruenga tusi mai nei si o fa o mai nei si foi o tau ainga ma fa pe mai ya le wo ko back to reality. Back to reality for my asiata wo uma fo ile city pretty le fa santan o le relax o ma ku ai nga term se ke fa nga inga le holidays ia wo uma fo le ato fo ita mormotu e toe nga ngau le vao ma fa e le tai a fa pela o ele te mafuta mai o le e toe fo back to reality ia ele fa ngo fier ka usi ngo ainga ele fa ngo fier amu ia se tangata ia o kerengia nga kupe ele koe mo mia se alo e whainga ruenga ai na ole mana oe whaalu waru solo ana tupe ma tupe amu ia se kanga ka whapenga iyo ia o tatou umo tangata sa iri malo ma tangata tau ma whai malo le ngā lulu o te fia whafta ia tu ia ilantou o loo ngā lulu e puno wa ili tau tuaina e isi kanga e ka ilua ka ikoru ngā ruenga yes. I know some people like that. Tele tangata e kanga kai usu nga ruenga de kai au. Tama fo ile pe usu fatita inga pe usu lima le vaveau. Ma nga va mai la ia le por aforkas. Nga onga sawa pe luangi kula ai halu faise si nga ruenga. Ia fo e mai nga sau koe faile me ole upa. Ia
Ia po ngi kiliva po wa uma lava ngaluenga. Whaafetai atu. E tō lo pūlou. E le tūlanga foi. O lo o iai le soifuanga tautua e le whaingofie. E le whaingofie. Ia no lo fatalo fai ate o tau runga le tātou porklame le vanga o le afi. O tau ma lava ua ma pa anga mai. Lungo le tātou YouTube channel, le fo wato tele i lātou o mafuta mai ai. Whaafta iatu o fo lo whantu a siata. Ma wha amalo atu iati o tau le vanga o le afi. E mese fo lungo le tātou Facebook live. Malo hale onusai. O le e whaila utala lea maalia lava. O le kelo i lātou ia na mo tātou feelingi ngai kau ke sila fia. So e mai a se whaamatalanga ma tau mai se mafuanga whaaftai me proklami. E whakura ukala whaaftai tele lava. O le toa tele mai maue pe anga lava sa tau taimi o titangu e tau whai tau mātua i lava a tau whaasoa ia au mai le pito i tua. Tātou messenger. Whaafekai o le anoa ia. Nau te tali atu inisi. Au ke kali aku inisi. O nisi o ila tau e fia le nei proklami. Ona o tātou update ma le longo puieli e mauai talafo. Whako a lako wi loa i fo i le tele o nisi mea. Ua lewa o whaapongi sa inga i le imana mana mai. Yes. O nisi e fia e muli tai. E mauai le aka. Ioi. E mauai le aka. Mauai le anta e mauai fo i le fia. O isi e tusi mai whaafitei tele. O le lātou fia. Ia o le tūlanga fo i. E mauai nei motu ngā awha o le anganu. Ioi, o le ngangana. Ioi, fa mai isi so le manga. Ia, mau a koe a fo i manga ia kakama i mea. Ia, hei ia langa le lei o le tu. O nai vaenga lana, e wha atupu manatu tu o le whako a maka le amakangor kausanga. Watoa a mata le amatanga o le leita usanga. O le voila e wha atupu manatu la tautu la au wha manuiti ma la tautu o lalo. E fotu wa iai manatu o ne tātou o karame. Ia, o le alau te mawhauwhau. Ia, e halu, iei se vaenga o le tātou proklame. Mana tua. O le ae te le ia proklame ma hava noa i mawhai iono whatau nisi proklame ese mai le tātou tau te ia. Ia, ale alaka ke kilo lava. Ai mese le feedbacks me le tele o auto. Ia, e lo pe halu te ufaisi tātou vaenga fui le o ni na iala ngā upu e wha amana malama ma wha mani. Ile ngana wha whaingofi. Ese mai e au vaenga e whangongo ka re samilo loko ma re sami ki waka mai lisi a. Ai ua mafuono au tare tala noa tui nei vaenga. Ona e whaata ua ia te au. A o tou whaasoa o loo tu ina mai. E ei fo inisi a mai la tou whaasoa i nei vaenga fo i e i porkalame e mai se fo i o le ngangana e whaongaina. Ioe o lau lava lea mautau ave. Po o le anava. A ku ule nganganga whawhailaunga o lau lava lea o le anava tau. O le nei porkalame. E atu ule ngangana whawhaingofi. O lau lava lea mautau ave. Ia whaatu mawina le matangofi o le tātou ngangana. E whaonga i rungo a tātou porkalame. Ioi. A e fia sai. E iai are nganganga ke sai iai. Ioi. So le e iai nganganga ke sai iai. E fwere ngangana whaamatai e whaonga. E fwere ngangana whaalo alo mare tua. E se tātou ngangana. E le ngangana tautala. Ngangana waso uma. Ia e iai le ngangana tusi. E iai le ngangana whaafailaunga. Ia ngangana whaalo. Ngangana whaamatai. Ia o vaenga malava ia. E au tasi mai lalo ole ngangana. Mana tua le whaatua whala inga le fō mai o le whaatua wha manino. Le whionga le lau na fausia. Dr. ai ono whanafi le tangaloa. Ua lawi loa lana whaatua whala inga ma le muafitala inga lea whapea. A le aise ngangana. Ua le aise anganu. A le aise anganu. O na pō lea pe pongi sa leo le nu. O le ka ua i o le vaenga. A le tau te whaatalofa. E ma fuono au tau mawhai e mua au wina antu ina ia teulu mawhale le tātou ngangana. Leanga o lau ngangana. O lo kusi fo lau lea e ilo ai o e tangata. Ioi. A e alako mora kusi fo lau.
longo fi immigration ila tau isi akia ma kengi o le valele o le Samoa o le Maori ioi mana tua fo ile ano fale o le fa o le mo fitalinga le ale fo mai o fa to fa manino wa lango mo mai tia sa fa mai ale se nga na ore se anga nu ale se anga nu ona pole o le nu o le fa ma fa po le nu o le fa ma fa nga o afianga lo loto ia ma afianga lau tele ia e manu fa tava e ona fulu la ngona ole fo mai lea o le ngana ioi leanga a ka fea loa lau ngana ua matua teme fa aliva le nganu ua makua malue ale nganu ioi ale ai loa la se ngangu ua light off ka ko yes ona pongisa lea o le nu o le ale winga fa faingo fie mo tupulanga e mese foi o ilanto o le tau fisili le mele ale winga o le famtalanga pongisa ngu a e lo pongisa le ngu o kangaka e pongisa lo ngu lo la lo langi ile ngana e te vai o ia ina o mea lea nga o mea kusia i runga e o fo ilo usau e te ko meni runga o porkalame nei mangisi o porkalame e na o mea leanga e nga o mea pongisa e mafua mai ua pongisa lo ngu ua pongisa lo ngu ua le aise ngana ai po lea ma lea lo sai ma lo wika ma lo kuaka mai mana tua foi e o fa tasi a mea nei o le anga nuu ma le fa kerisiano o le kala kuspa ia kala le aposkolo paulo ai fam i kuspa fa mai a e anga sala oi a e ka awangi e anga sala ai longo winga o la e whakanga leika. O la e whakanga leika. Lengo o kalanga kusi whamai. A e ita ngofo inalo. Lesi mea tā ua fo o inga mai. A lea kau kiri whakarofa. O lere umari ka whakarofa. O lesi mea tā ua o ina mai. O le le ngofo ia ilalo le au whika. Ia nga kiro la i lo to ru a fa yo ile kiro ma fu ka mengi ke kiro la i o le sile ngofo ilalo le sile ngofo ilalo Tasi le amaenga e te le ina matua se e se e kiro mea le anga i markele o mea na ona ita o le kiro au ko lunga ai langa to te loto o le uso ale o ita o tu ilunga iyo ika ku ilunga ai sisila nei oi ai faingi mo ngi fongo kanga wai le ngi fongo kanga i fongo kuku sei vanga yo ngi lua fongo kanga i lalo le ulu malau pe ia kamala ngai ki rua kau fa amiri kingo vo ile ma fa kingo vo ile ma kiro so ai kiro edi kau dia la ngamea ai so se fono tanga e sa fa ngasi la fia le leile ele atua e ala atu yang aposkolo ila to wolo ia la tu singa ile upole atua ngasi la fia le o le uso o leika o tu ilunga e vela ka ko sa fa ingi nga nga eika lungaro ele haya ma se fa pe mai nga eika ka o lei ma se me fa penga e pa wa lau ngayo inga se so oi na ona eita lungaro eva ai le va iyo va sa oi lo le sifa ko inga fa ko ron ko au ke songa mingo au ngi e mingo ikele langa o nga o so ngu la fa ya ron ko o re fongo a for langa yo fa yer ko nga ese se mai lo fa lo kusi maka ese se ya ala anga sa fa ya lo musu jento o lo fa mai va hi han awai ke langa nga o so ngu ke o e ku nga ikar ka maro o ke eku ku ro e vai lo ya Toi foi mai la tala I le vai ngale. Ile ngangana. A eika. Ngo foi la. Ko arkai. Fai leo sau kala. Fai la yo sau tala. To mali e. Iyo. A fa pe foi la ya lo so tanga le vatele. Ai e fa fonga mai. I fa soa mama nantu o le tanto por kalame.
e matua le au ma le fia ma le i o ina e lo fina ngalo ma sau taufi. Awe ke ika ma awe ke whaia mangi au kara le whika ui mangi au lau vavani. Le ai, ai e le vau ia, le whao ngā mai, ma whao ngā te taule ngangana. E oi. Ia, e tangata na mailana tu alalo, whawakainga. E isi tangata na omi mailana tu alalo i te au whamaya, siata e isi au ku alalo. O le tato pokalame lea around the world ang nafi. Whamai te lo o e maa nei i o le whainga o le pokalame lea. Ai na pausi o na lavi. Pe maa nei a ai kofu le awari ia ma le aso. Wa whafonga mai. Tau le ta ua le tangata le au tiro le whafonga mai ai mangai. Mai ia pe a kofu le awari ia ma le aso. E le leifo ile le langa e kaule la longa ku le sipe a whai ka la le si matulanga wa pena. Ok. E ano whai atu la ia isi tangata si ana meli mai. Whaafitai mo le tua lalo lewo wha mawina lo fine ngalo. Ai mana ia leo te tari whaasoa tua ilunga i. Rono winga a whai nei le melena. E umalele ia so le vai aso. Nga ole awadi i o mai whai meila ko whale. Ai wale ai a koa ngis ka ko por kalame. Le hai. Ole fofola ole whaafita uri lea lang ole whaafika uri lea sa west si uso sia po si tamas sia po si tinafo. Ole kama fo ile le o mangingo langa e pe o la e fetala noa i le o mangingo le skangaka. Ole fofola ole whaafika uri lea. Ole a oha ole le yo o kama i o mai lunga. I e loa wha o ngale sum. Ole fofola le na. Ya wala to te pole uma faile le ma to tu ala lo ya kama fai news. Sa unoa lesi. Ya ona to ale pe o lesi ya sei malele. Ya le taimi o lesi ya ona lafo le fela fo eva. Ai langa ele ma fai ona fai fu ile le vai so a ko nga o ka ko around the world. Ya he o ti anto ai matanto por kana me fa nga so lo tu langa fa pena. Ya vai la tato vai le man. Le ala ole tato fa so ile vanga le ona ole fa ta ua ia te. O to umalava. Le to te tusi mai. Ma fa leo mai. Ma fa o mai. Ia na yo to fa no nga. Mesi fo. Elanto fa fitaia. Ia le nei o nanga. Whaaftei le tātou company lango sua major sponsors, ia me se fo tātou company. Fia mbolit fo le mātou whaaftei le i le tātou wharitari mahalo lea a le Sadies, i na i utu lei Amerika Samoa. Ia i le rena Sadies by the seas, i na utu lei. Ia i le fionga le tamaitai pule, ma le pulenga. Ia me se fo le au whai ngā ruenga. Ia whaaftei le fo i le anga le lei fo i. Ia. I le whainga malanga tua le tātou ofisa ina me se fo o se ama noa me fo ni tātou ngalo e whaatasi ala fo ia i le lango sua ina o le porkalame ia ma le whaalau i loa ina o le nā fo ia tautua o tau i e whai malanga umai Samoa ma sia tu i Amerika Samoa o le matua manai a lava e ili si atale si o kousi sila mai ngai whaasanga di sami o le manai a ia o lea no foanga ia awa fo i le fifio matala yo au ia le na au ko sisi le mai e ia malato fia nights tu sala o luma la na il fa sanga di sami o ko sisi la ku lo nge pei o le poka io pei o le falawa maka man ia le pa e mai o le oni atalo fatu ai le pulenga foi ia manisi la votato company lango sua Whaafta iatu, ma whaamalo atu i le lango suaina ole tātou. Porokrabi, tātou malolonga. Fo i meli tātou malolonga. Kako wolo i kako news updates, ole tele o tātou updates. Ai misi, ole tātou whaasoa e le nei vanga ole fiafi. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Together with Digicel. Tātou whaasara logo whaapisinisi, mai se fo ile tātou company le Ray White, ma le Tangaloa Real Estate, Tangaloa Fifia Manase Real Estate, ma ufo ise avanoa le nei vai aso, ia e whaatala no ai fo ile ta mali, i o le aturu atu sai fo, pe a wheo tau sa ili, ia mo se whaatau wino so mota, po se renting a fo i o se fale, ia matou ni usila, mai se fo, ia o se no foa ngai te tau o na whaatu winai, ia po no fuanga i tau o na whaasino atu ele leia o onga matulanga uma whapena. Ai, whaatai ai a sunga flo a seang le lungo le tātou proklame le YouTube channel. Wa whaamanatua mai ale swafa o le pūlenga le tātou Sadie's Hotel le tamaitai pūle i Ta'alonga. Ia masionali ina mato felo ai nei le samanganta tau o le whaama e ina po le whaama tafinga o le la e ma le langi malo fie a siona tuangane e le sunga whawhenga i le atuau pa tole 4 Larry Lavia ia i nei lai i au kiriri nei ma welo le avanoa e felo ai le fo i tamali fle tua fo ia o se tamali i Samoa fo i wailonga lana tautua e me se foi la ina i Amerika Samoa.
Ai fo I mai la yo le tanto program fanga solo ranga fe lolo yo tato update mani so vanga fa pena me se fo tato mata upu tato te fia fa so ai ia issues ma fa mata upu lo tupu me tono so tato butunu I Samoa ai tato fanga solo mo mona tato o tongo tala ma me fo yo lo tupu mani si fo tala o lo alia ai mai le nei time ia me se fo yo le nei lo fo ya so ma le nei a matanga le nei va ya so o le ua lo manu ia se fu so anga le sunga ya rupe soli ai Joseph Parker. Ia male tama fusu sainga ka uka ua le ngei o Shilei Sheng. Ia o lea ua faa mapu mai nei. Ia o lea fai pele nei alo tau ua fo I le lalolangi. Ia me se fo le alo le tātou utru. Zonga ia Joseph Parker. Ia po la auli le mali e toa. Lupe soli ai Joseph Parker. Ia me se fo ila o kaka sainga lea. Mana tua fo. Ole kanga ka sainga lea o Shilei Sheng. Or kaka kongwa lenga faya inga lenga fa mo ale le o Joyce pa over kaka o Joyce lesa malolo ai le tato wa sunga ya Joseph Parker le fusu anga mo atu ai le fa tau no ina le fusu anga le na te antu nei le sunga ya Joseph Parker le na matua fa te ia I mangu le la lo langi inga o fa paka ku le sainga le ia le tangata na malo losikele ia le na malolo ia le tama fana u tanto butunu ia ese mai lai fusu anga le na toi fa sa o ilo Joseph Parker ia le ta u se le I foi le America le pisa so mai ya waira a le la u fa tulanga mai ole fetau ile o di ia ole fa tulanga mai le so valu o le masino mati I la vai Saudi Arabia po Dubai I le masina le o mati le so valu. O lea la e ta aloi le awari ia. A o le ifaya le panga autu o le aso. I le valea o le sunga ya Anthony Joshua. Ia malesi la tangata I longa la na fusu le ua e mai tangata le sa ta alo le tūlanga vile le MMA po le UFC. Mixed martial art po le UFC fighter ka vue heru lima haru ma vai haru ma le uru ma me umar kingo yo umar kai me kasi le la ole fe tau ye mar tangata pese me uri Afrika sa ta ingo ya Francis nan konu o tangata la le la ata alo le fusu anga autu ma Anthony Joshua former WPA and WBO champions of the world I tulanga fai pelenga ia fa tai fo ole so ala fo so anga sunga ia la auri Joseph Parker fa tai fo ile lo tatu tu ai mai se ole sitia male to saunga ola na tau mafainga le o ye o le si va ngai lana panga le ole ala pingi ngai le singa kingo ma wolunga le o le singa le fa tulanga mai wa lo so mo ono na fusu anga tasi fa ina tasi tutusa a tangata sa pine siliva e ta alonga fai pelenga o olimpeka e le tausanga I lua fe mare valu le sa fai lo la tonu isenga lo no winga e fai si le leio le tala anga po le history o le tūlanga tau fai pelenga o kanka fusu le iyo o le mokwa mo walunga o kaka e ai umi fo I mona lima ia au te langona ia e le tu mamai no fo I tāpenanga le alo tātou tino nuia tau mawhainga fo I ale sunga ia rupe soli ai la auli al mali Joseph Parker o le isi tātou news update o le ala ua tali aloa ia mai le lakapi Samoa e tusai o ni folasanga ia mani whaitionga o le ua whiangiangia I solo I lunga o penga ta whailangi ia ma se whaasea le sa manu mai ma wha mapu e mai e se tasi o li isa ta alo li te ito fitu o le tātou utunu ia le sunga le ia Elijah Nico ua avea la le langalanga o manatu nei o lela ua whaailoa mai ai whaalawa I tele e tauala mai I se press release a le fionga I le whaurulunga o le lakapi Samoa fionga ia whaleo maa vaenga Vincent Fepule ai lela ua folasia mai ai le whata o tonga o alauni po o tupe maua a tamata a alo le te fitu o te langona wa avea ia le whaasea leana alia e mai e tauala mai I se tusinga whalawa I tele le sunga ia Elijah Nico ia ua tele I mamanatu malangona o le atunu umatu ofisiri ai pe mongi
ia tulaga o tuuaʻiga ua aliaʻe mai nei ia o le ala ua maua mai ai ma le folasaga malamalama a le faauruluga o le lakapi Samoa sa outou mafai atu le afiafi lenei e mo se fesootaʻiga ma le fioga le faauruluga le CEO le fioga fale o mavaega puleaʻi Vincent Fepuleaʻi ia peitaʻi o loo tuatuania i fuafuaga faaleʻaiga ia o lou faatulaga mai sona avanoa i luga o le tatou polokalami ia i le vai ese fou ae e leʻi mutai lai i sa ililiga ma nisi o vaega le tatou lava polokalami seʻi kausuʻe le au o le paipa po o fetonu now ae tatou te leʻi o atu i nisi o manatu lau tele ma le faasoa i le mataupu lenei laga o le mataupu lenei le laualuga le taimi lenei ua toe lagalaga ai uma ma lagalaga kua ia ma mea kukupu muamua ma faasolosolo koai lava i nisi o issues faapei lava o le mataupu lea le sa aliaʻe foʻi muamua ae se u faatepa outou i le otootoga o le kalafi lea ua tapenaina i luga o le tatou polokalami o le Tautai A'e se tuuina atu ai o le folasaga lea o le folasaga na au mai e le lakapi Samoa le lau utago i toe otoototu mo le tou silasila ma le silafia a le tatou atunuu o le faatulagaga la lea lena faataoto mai se faamalamaga o pepa o faamatalaga a le lakapi Samoa i le faamaninoina o alauni ma tupe maua manatua e atagia mai e lē aigi mea o gipei foʻi e faakogalaki o koe faia contract e atagia mai o le ua see ese mai ma tulaga faakonkalaki lea e lock in ai oe mo le tausaga pefia se fulu afe ke maua ma tulaga faapena ae e atagia mai e iai le system lea ua faaogāina o tulaga foʻi lelo le incentives po o tulaga la lē taʻu faaalogi mo tamataalo tamataalo ia trainings vaega lea o i latou e o atu i koleniga i vai aso taʻitasi i faatapenaga foʻi o le au tamataalo autū po core players lae au mai leaga o lae faaperetania le press release na au mai ia le kaukau mafai e faasamoa atu i se gagana tautala feagai tamataalo autū o le aleuiga o le talakama foʻi lele ua leva gai kogo le squad a le taʻitoafitu tamamautinoa e tolu se lau tala every training e attend ai le kama lea i vai aso taʻitasi kolu se lau kala Samoa nea o tupe umai e tou te sila mai o kupe Samoa tolu se lau tala Samoa o le tamataalo tau ati ai po lae fatoʻa fou atu development players a uma kolegiga o laga alaugi e maua se lau 50 le vai aso a faapea loa o le a e malaga i tour allowances o le tua e la vea ai le kausaga akoa po le tona e whakaikainga kausaga akoa maybe e lima pe ongo pe fiku ia taamilosanga i le tausaga atoa o tamata a alola lea e se fulu ma le wha lea e o i le tournament pe o i le tua e a foi e afe fitu se lau tala Samoa kusa o lea mai le whaamaninoga e afe ni usila le alaungi e maua bird tournament ai a whaaliliu le tala Samoa e afe fitu se lau tala Samoa ia le alaungi ar kamaka alo la toula ia le uo le sufa le kua sufa mankofo le au le ngar kua sufa mai le to alua se fulu ma le ono o selected players fo ile le au atoa e na o le to se fulu fa e travel o le afe fiku se lau la lea o le alaungi le na le tamata alo to tasi bird tournament o le tausanga tupe Samoa le whaamarino mai o le tamana le ua tōwhia i le au whiwhiria fo ilele longo winga whakaikainga a se fulu la tournament o le kausanga e se fulu fo ia uafe fiku se lau e maua ia mangingo ai e se fulu a uafe fiku se lau Samoa e maua o le tato atu le annual allowances po o tupe maua o le tausanga a doa a le tamata alo o le taito fitu mo tamata alo ye ta ua tato amatantu la tamata alo au tu wa ia le fili ma o ka mirsanga le o ta mirsanga ato ala vol tausanga o lana u a tupe pole aloni ato e moa e tolu se fulu lu afe longo winga aka kango nei ma se fa ka inga for example ia ka mai ke vai ia le fiku ke mi nei time po a peru maliko ia o me lani matavao le uri yanga
Ai o tamata alo fo le development ngai kama tau atia e tau amata lea ua totonu fo i o le au. Ma o le tournament atoa. O le annual allowance se vaenga le na fitu afe valu se lau. Rongo winga la vea o ele whako apiki aku ma develop whale lei o he mo le tausanga ma le tausanga. Ai o le isi vaenga le la vea i totonu. O le squad atoa. Mankua squad le saue to lusu ma le ono. Pea e toi refer anga i le pepa o wha matalanga. O le kua su valu resi. Ma le kua valu. O le to su ma le valu. Leisa to su valu ma le to valu. Lusu ma le ono. O kamala ia. O le ke ko kongu le au. Ai e ke le o travel. E ke le o alu i tournaments ma lexi e fai o le tua a koa or kausanga. E se furu li mafe ono se laulau tupe maua. Mana tu olo ke kango e break aku le lako press release le na lato au maia i le Britania. E se mai la i vaenga ia ma tupe maua. A whaapea e meike le tātou te ito fitu. Ia le finals. Ka kua mo le finals ma manu malo i le finals. O le na wha manino mai. E foai e le sponsor, po le major sponsors a le tātou manu Samoa Sevens, which is o le sifa. E lima afe tala a le tamata alu. Pe a whaapea nga kako meikinga le final o lea tournament. Ma tātou manu malo ai. Ale ai. Ia ona pa u mai le lalo ia se le ni tupe. Patulanga mai le toru afe pe lu afe lima selau. A tātou meikinga le top 4. Nai tuk si sila mai fo iai. E maua fo i po nesi i lunga atu o se leni nai tu mai mai lunga. Now, I hope o e kau mana mai le mele tau tu unatu. Ona vaenga laia, pe no fai atole ne tau sa ilise tanto whaataltala noanga. Ma le fionga i le whaarulunga le kele yo ngai au whaafisili o ke fia fisili ngi ai. Ia le CEO o le tanto ina ua whaata oto mai la ia le tūlanga o alauni e tamata alo. No winga. O kupela ia ka ua ngele ka ilua se lau, ka ikoru se lau lima se furu le tati tau vai etunga a le ala ia ili whaamatalanga le sunga ia Elijah Niku. Ile siana post le whapea mai ngara ka ilua se lau e maua e kama le vai yaso or something around that. Rono winga la o tupe mo la to trainings. Now, nga ukango e wha mangingo aku. Ai fua mai ai oe I lau wha ata tau sa moa lea tunu upele. Nangore awara kako aku. O lea ua wha airua mai a laungi makupe maua tama tai to fitu. O lea so manatu. Ka kia kuinga. E umakau ke fo mai ai. Kau ke koe wha so ai. Ai o le tali le nā le ua wha manino mai nei. E le press release. Tau wana mai le wha urulungo le lakapisa amoa. Whado maa vaenga whipulea I a Vincent whipulea. E ui wole o mose avanoa le nei afi po le ngi fo I vai asu. Ia a langa no ofisili atu pe ono mose maa whaatala noanga le nei vai asu. Ia a le usau noa mai pen whaintu nā turu vai aso fau. I le aso nga fua. Ia. Se ika kuri maka ia kua ili vaenga. I le aso nga fua inisi o wha matalanga. Ai tau titoi fo I mai e whaile wha asoa winga le mata upura. O le isi tūlanga I le ina e tātou tala oto. O lea ua reportia mai ele ngata o le whai unga le vaso lente nei male amatanga le asona na fio nei vai aso. Ea o le ua whairo I atu malu o le maa lo maa fio anga o le au waa ma le fio anga o whenga. E tu saifo o se mata upu lea na toe manu mai ni fe ese inga. Lea na saa ua I wha amatalanga. Na afia pe fasi se se tasi o tau le lea. Ese mai le tangata lea saa tuli mai e nisi o le tau le a whenga I ngā luenga fo ia le wala tō wha ngā solo le suatia ma tūlanga whanua. La wai lunga le wha matalanga. Lea la wha apea na au mai ai lea le maua le tangata na ai fasi ese kua I masikamikiki lea wa mai lunga o na fōlinga o wha le tō. Ma tau ai atu ai masiola tō whale. O lo I eise tina matua. Ia o lea la o le vea sona tia nei le whai unga lea na maua mai ni atai lunga. Whailo ai atu ai o le o malo le malo. Manisi sinia. I le fioanga o lea wa. Ai pei o lea sona na fila lea fato ama wai lea manoa e whairo ai atu ai.
ia le malu le malo po le matanga ruenga o leo ia mal ali ima fai pule fo le fio anga o fenga tulanga lava le soa lau pule ngo vaenga fapea ia mara tua fo tasila le isi o fai tau ese ai le to tele o le ta te whaalongo longo antu i tali mai a isi o malu le malu la tau te ena le whamatalanga le e whapea mai e le sa o le tala le na au mai whapea na fasi lava le tama le pe na whaia ia ngai o inga ngei a nisi o le fio anga o whenga po tau le o le fio anga o whenga a o lai va ai ma moli mauina e malu le malo o le pe ye kilia lava le amainga e nisi o le o tai o malu le malo po leo whapea le mongi le kala a o le ngo wa mai lunga le video na mai lunga le video na inisi o ofisa fa sala lau i Samoa ia mama nino ai fo ili tau talanga male forasanga asitina ai me se fo ia se fa matalanga tusi ale usole le mo kwa le nga faia me nga folding ia na fa pena tupu na mele o la yai malu na malo ia kau kile lopo o lo punga ku sa kau kile lopo ile pesto il vale iyo a o le lana to no watu malu na malo faila to so hala pulenga ia mafio anga ilua tasina tala oto ia mai to tono si o tanto watunu i Samoa o leisi vaenga la walunga le nei vai taimi a me se fo ore nei vai aso ia o se tala fia foi o tau mafainga o tau mafainga la walunga ale tato walo le atunu po le tamaita ile ia heilani grupu e le tau vanga o lo loto loto ye nei o le Miss Global e inai le tunu o Vietnam le fa tau nu inai le tau te sila mai e maka ukia kau mawhainga le tātou teine e oe ia o le tasile nei o tau vanga sa te lei upu matala a o lea ua fa tau nu ina ua mantua la ua lunga lava le ave fua ia a le tau sala heilani Burrow Grupu ia ua la vea o ia i le vanga fo le top 25 leading the fan votes po tangata po tamaitai fo yo le matua nau tai ai ma fia iai ia fans uma ma ila tou lo fia e lango sua ma muli tai tau vanga nei o le ai filo i marka ai o so mai ai lo male akarkanga ka le ngaru mo morli ka mai kai ia ko e fale con wala le me o le ala wa ye tau mo fainga la wa lunga a si tanto alo le tunu alo tamaitai o le tunu ia fe o lo foi se ku ala longa ku ia pe o le akare ko si sirme ia ona i vaenga foi no kango e coach fa le ia i matulanga fa pena ai fa te foi tato sponsors le tato major sponsor Vodafone ia mai la to tu atu umo tapenanga le foi alo tamaitai o le tanto watunu ia wa saufanga i lea tauvanga ma tautia ma le tauvanga lo lunga e fa kwala ukala ka vanga ngi ai se yo fa so atu fo ila ma u ye le vanga le o le me ma tautia lava watu la mai le nei tau sanga ai mai se fo wali ngale scroll la wa pe swipe ak la kerfo heilani grupu ioi heilani a wa share solo mai re to tele ya ele ngata ma tu fo ila o se matua tauvanga long ma tautia le nei tauvanga o le Miss Global ia tama fo ile la talanta le Miss World po le Miss Universe matulanga fa pena o le lawa lunga le waye ua matua peia o le avenga e le toa Samoa fo ile le nga ko fine nga finals male au le kenkalu fa penga u male mawalunga le ua to eva tua ye le tamaita ile mana tua tu nu Asia ye ko ke sila ko Puerto Rico Vietnam ona umatu nu o kunga ile ngira ko au liki mangila ko ai tu sa ole tele ona nei atu nu o le la fato ato e sila matanga tanga sedi la ola bia si ko o mai ye se va ngo mo ka ik ko vai la o me la ye le au ye malo lo si o isi urbo ele au ye le malo lo si o isi pa wa nge o lu ngo bla ko va ku lani sa wai fa se po merka ka le so ko ya le fet po kala me ko me iko ko una nga e
ka penga o la e fo i te adu e tau vanga mavanga ele ele akanga nenga ai ua whawhetai ma wha malo i le hano le atunu ua matua la ua lunga e sa oilenga nganga isi ka miki o le level le ua ave kaku ua matua mana ia le maua lunga o le level le ua iei tatou i le tūlanga o tau vanga la le lei beauty pageants e ku mai kaku kengi iyo ele ai sole fa pea models here mai Asia models here mai South America le au iyo Mexican ma le au Spanish fa pea ku mama inga kengi iyo kengi o le modi pea ku mama inga kengi ki o sasalapa ma kengi ki o faipula iyo e ku mai fo ia la i er kengi o heilani kwa whenga kāanga e loa kunga po ai ai lau walunga e se alo na sei congratulations man na ia le tau whenga talo sia ia o oele ke fia ke vote o si sila kia va e la le e se mai lava le tūlanga o lona sei ai me se foi la le lanu o lona la e lanu mu o ka okai ia ko vai Philippines, Puerto Rico, Vietnamese, Indonesia, Malaysia, Cambodia, Spain, South Africa, Thailand, and France. Ke leo nge ia kuhu. Ia. Ele irope malama ia Samoa. Le watu le nei ia lo le antunu. Ma ave fua. Ia. O kofu ila ianga makua ku fai kio. Ave lunga, ave lalo, o dia i au kafa, dia i fea. Wa ele mimita e fo ila olea. It's all about le faa le leia. Ma le faa lawi loina. O se o tanto butiru. Teine Australia. Le ai ma se Miss Australia o yai. Malilia mai o kofinga ngalo o tau mai tau skeke ianga o mea na mo mea whaaloto i whale tanto ai aolo e lea o ngā pau pe antu taula manuao iyo malilia mai la ia o kounga au se kālia ma kou se keke o lau te malama o tātou e melepone ona iyo ai malilia mai ia o tau vai antu le sa o elisiro makua mako o e vai le ex ngai rumo Wai misi a ko le la ni mo sesha ma e sila ko le ex ngai rumor king ia le na tu si le tu le ex ngai rumor Miss Samoa ia le na tatou fia le ma tatou fa fitaia ma patipatia tau mo fainga o le sia tatou tala toto o le fo u fa ta pena le sia tatou tau sala o le kau sala la le o le tau sala Samoa io Miss Samoa yeah, the one and only Moe Moana Swanky. Iwe. Yeah, au sauni atu fo I mole luina fo ia po le tauvanga fo I le Miss Pacific Islands. Lea e fua mai la le tauvanga le ile solusu mo le valu le masina le nei. Yeah, e whaangata ile so fao February. Le vaiaso o le tau mo whainga fo I whaafitai fo ile ano le atunu. Yeah, lai whaangoka mai le si le kai mamau. Ya le fa ngoka haku le sile iyo fa mai fa a mouta ya fa fo ile o le amotai ya ai o le to yaso fo ina momo mai lan ka ko pakpaki mo ka ko kausalangi o le makua maka uki ala o le au le leiso le oneita mai tai ma le tua o le ala vale kasi o le ala vale kasi le sa ui mai heilani Miss Samoa ia la tu fo ile anta u fainga Miss South Pacific ia le ua fa wa tu ila va ile Miss Global ia con sauni fo ile o le tamaita ia mo mona po le Miss Samoa so tanto uturu ia wala na savalinga nga el Pacifica ia mala ala a ko ile la lolang mana ia yo le savali Samoa ala ku Pacifica ai fai uro la lolang ia ta pena ia na yalo tamaita i lo tanto uturu o mitamanga la fo I mo mantou lotu ia au manu lo tau mawhainga. Au fui kau ke whiri kangaka. Au fui tātou te, ioi, au tātou te tusi lima, au kau ke whape o siri pai a la fai o la fai i ai, ioi.
ave ese fo I fe ese inga mea ngi fa sponsors ma me fa kampangi ma organizations. E lau o le fiso, lau o le tolo, ai ala e tasi a ele maunga iolo. Ioi, anga e mafuanga o koe fafangur vaenga lea. Leanga e sa tia I fua, ma feleilo nga I fua, ioi tulo. Ma luangia I fua ma faufaunga o tangata, ma te iaila ia lea ua tava vai fua nai ta maitai matulanga whapena. Onga o le whaaloko I fali, ongi organizations wa fete na. Mana tua, wo koe wakua le vaenga lea. Ona sa u whaasoa mua ina uali a le tauwanga lea. Le tau venga o tatou walom tam whanau le klopo o le miss klopo. Nga o iloanga, o feke inga whaaloko I fali. A associations, ma organizations, bo ai lava la tau ia sai tuatu, ai wa avea ma mea ua saki ai fua. Ma tau ave se nai tūlanga la walunga, ai maisi o le tau tua nei aloma whana. Uyo lea. Ia ele ia se, o ngā sami e ngalu apea, ai whafta ilanga le leo le tua. Ia, o lea ua to ai lea wau o matangi. So longa le lei le fōlaunga, tau mawhainga fo ia, heilani lan tau ia, a o le fo ua tau wasa antu le sa folau a mata. Ia, o le afine fo I po le tantou miss, ia moe moana. Ia, o lautu vai atu fo maingi se vote. Ia, le na. O te le, ele I maua sau information se tali atua ile tūlanga lea. Whamone mo le tantou team, producers, if we can find out the information about the voting for the Miss Global. Yeah, as of now, I have no idea pe mawhai on a tatou vote, but lela tau mawhai sa ili atu. Ea on a watulo informations le ele mai el tatou porkalame. Ai maise la valanga e sao. O le toa telo ila tau I Amerika atu nuu o le kelope. You know, ele lupo ngai ki ngofo angai mawhai nga e vote. As of us here in New Zealand, I'm not quite sure. But we'll find out that information as soon as possible. Ia mawhaasoa atu ai lunga le tatou porkalame. Ai a whaapea e mawange le information e mawhai nga e vote. Please do so. Vote e lango ai. Ia nai e tātou walo. Ma tamaitai. Ia a whaapea fo I e mawhaia o ngawa e mauki ngoe o e mawhainga e vote. Please do so. E whaale fo I lau lango sua. Ia o le isi e tātou tala oto. O le o whaali ele fina ngalo o le tamaitai sui komsina o leo. Ma whaapea mai o lea ua sila le matanga luenga. Ile fausia ina o se tulafono po se policy, establishing a drug test policy. E tatau ona whaia mo malure malopo o leo umalawa. I tūlanga o whala au whasainga. Onga o vaenga ma whaafitauli ualia I te tono o tanga ruenga. Maanga ia le mangaku, maana ia tele. A o lau whesiti. Ele ia se ngei mea longo winga e whaaku ka la loa lava. Sa le ia yangi ngei mea mai lamanganga langa o lea wa mai lunga. Fa mai o lea wa, you know, the police, the ministry are looking into establishing a drug test policy for all the police. No winga o le whakakau establish le se policy. Po ni ia inga. Po ni tū la fon. Po ni ta iala po le alawa le whaasa moa ngai kalawhiaunga. E tatau wai ona whaisia ki lava so o se malu le malopo so o se leo. Tūlanga o whala au whasaina. Mai sea, le ngata o le maruana. Ea a o le tūlanga I le isa. Ona o whawhitauri wadi ai. Iso. Ea, ka ilo iei sofinga ngalo. Ai, ia kia uia. E pe ia kangia mai o lea makua I ele I modernizinga ele I upgradinga pe update ia kako ia kele o mau policy sao. Ele o le whawhika hauri ele o le vana te tauna ta oto matu umata mang o le vanga kaunga mawhai random drug test. Whatu ai fo ila te ia tala. Ia, a almele iei. Ia, ai ua tele le na toe whai rehab ai si awari I fo inga le inga I o kur kai me establish ai le policy lea. Ua malele inga koe wha ave ese maletino. O maling koe ave ese malekingo ia le tūlanga fo ile wai ke aru inga. Ua umau me whai. Ta mo whai au ia toe ia whai akwa iau siaki wale.
Ia, le whatu atau tiro masira sila le tātou matangaruenga. I le whainga o ne vaenga ai o se tala mana ia. Whai. Kako kam whai. Ia ai mana ia fo i leo atu o se mata o se vaenga fo i le tūma oti. Lātou te whaanga so loa ia mea. A wā po le hafo i le ka oko mai o le policy ai a whai e lotea e i lātou o lo o a fia mpala pala o lātou a au i mea wha pēa ma masaro mia. Ia e ngā o se foia e whae e le tau. Ioi, e pēa ngā o se teu funga la au, e tū mai lunga o se laulau. Pe o por pese. Pe o se keu funga la au e kū mai lunga o se laulau. Ngā o ngā umama refer iai, lea e iai le policy e whai e drug test. We went through and done that. Ai, i tuantua o se mea mo, whatu ai fo. Ai whaaftaila iai, o lea ua, whaai loa whaalawa i tele mai al mtangaruenga o leo e taura mai le sui komisina. Ma le tātou update whaai, ua tau tila atu malolonga ia o nisi o tātou. O le wha maloloina mai ailea o le tangata fo ile le whaia le video analysis o le au lakapia le manusina. Ina ua whaila se whaasea a le pulenga le manusina ma nisi o tamaita alu. Ua a mio pa a le video analysis. I se tasi o tamaita alu. E ui ele o whailua mailo na swafa. Ia au ke longa wala valanga job descriptions po langa role fo ile u whailua mai nisio tustusinga mai Samoa. Ia e whailua ai fo ile tangata. Ioi, ua whaasea se tasi o tamaita i o le manusina. Ia whaamaonia e le pulenga le manusina. Ia le tūlanga ua ka alo lea ngai e rakangaka lea video analysis. Ia ke le ilo le video analysis po le mea ua se sere mea ua alu ia le video le li ile. Ia i tūlanga ma ua whaasai nai o ia o na toe au wai ini activities po malanga po vahenga umalava. Ia e malanga iai le au tamaitai, au loka pi tamaitai a si o tātou ko tunu u Samoa. Ia ma o le foi ua whaatonuina ina ia Papatoetoe i le tamaitai lea sa tautupu mai ele whaafita ule me Papatoetoe le au pulenga. Ia ma whautuaina pe whaatonuina ina ia toe uia nisi o o onga whaapitoa. I tūlanga o le vāta puia. Ma le vāwhea ngai ai. Māta maita. Ia wakako vā ailanga ko iai. Ia o le alai vevesi solo ai alaungi vevesi solo i le o le whainga o kamaka alo makukongi o ngai kama makulanga uma. O lea e kausao ai male ami o paa. Ioi, take advantage ai maisi. E tūlanga o awanoa o lo o lātou whaia. Tātou malolonga, foi mai. Tātou whaasoa inisi o mata upu tāua, mata upu laualunga. Le tutupu tonu si o tātou patunu o Samoa. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe
Or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Fitu minuto te nele tu la lima ile tau tua fa wa Blue TV mai sio tanto proclame le Tautai A'E Manu fa vol tanto botelo to e fa talo fa tu so se ta for ke lo pelo e mafuta mai ai Europa mai se atu nu mau atu lava ia a fa yolo e mafuta mai po le nei taimi le po le va veao po le lava le taimi le e mafuta mai ia fa afte atu ia e lau mafuta ngal tanto proclame ole vaenga mo te fa so to o te tango fa so ma o to ni sio vaenga e fa se a mai ele malu o tanto o tulu tasi la le vaenga na o mai ia te male fa se ana o mai se tasi o ainga na malanga tu i Samoa o to fo i Australia ma fa pe mai vili mai ai Samoa ma fa pe mai asiata fa mole e fia vatu ala o fa se a le e ma fa yona fa so mai ai e tūlanga o mātou ato pau. Leilo loa i tu tonu le malai wa alele wa avere kaka. Neo, e ese mai ako pau ia. Mai ako pau fu ia ele o vatua le vaa. Ele o la avere le vaanga le. Whapefo le te mafuta mai ai sa e ta tupu le vaanga le pete sila fia. Te loe te mana malama le vaanga le ala vatu fa alo i tele. Tau nule la tau whainga malanga i Samoa. O le mafu angala i le whasea sia ta maana fisotai mai ma whapea mai. A tonu e mafua inoe. A tonu fo se tasi o vaenga ua mafua i lea fa le tonu. Fa mai na ua to ai tau nuu atu. Ma au te mori mawinga la hea u vaenga lea. Mana tua le la tau sanga ko i kiki fa ongo ka lu Samoa. Ia le fua mata le nei tau sanga ai tulango tiu te mawhai vala va fa anga nuenga. O le fa se ala na umai. Le teimi le tau nuu ai le va mata tau fa solo atu si vaenga fo i lea le immigrations. E ta ole kiuki le custom le vaenga le tau tu sia ki passport ma fanga solo tu ina o le fase ala si tamasia mana tu e ot la ye ke sia vaenga le ka ke le nga ku ai mo me o mango vo mai a le fasi ngo singo wet ka ku mana tu ala lua signs la fasi ngo mai ai overseas passport le ve Australia America New Zealand po so sko inga passport la mai tu fa po o le local o Samoan passport tus for lab o le mela ia lana whaasea whai mai a tonu o le mea ua tupu o le ilo loa iwa o mai whafu walu ka kamara ko ak o le umi o le kiu le to a tele mai foreign passport holders o la tofu ile le umi tus for lau Sila Australia ai tiro atu tu sai to a lima le au whai ngā ruenga lai ngā rurue mai le immigration e to alua le siakia i le vaenga le tusi for lau watu nu u fafu atu Samoa. Ai ko akoru ila tou ia va ia tusi for lau Samoa. Ai tiro atu ile inga ia. Ole matua i kumu lava ua matua fufusi makau i kua le kiua ila tou leo mai anga i tusi for lau New Zealand. A ola lava ia vanua mai tanga tai ia ole. A tonu ora mafua anga lea ua umi inga la kuku. Wo mai ai. Ua umare tele o loko se fafo.
A fonga mai. Now, e o tau mawhai e kaure pua malafo. Ai e ao ngā mea tu tupu. O le whaasoa ia e whaana wikili. Wha mai tala si tamasia. Ngā mako o mai whaara velavi. O le kele o mako ako paua me se fo i hei ma anto iei mea o ngā o mea ai o ifo i mai si mea tau. O le whaara velavi ngō mai. Mo ke mai wale se mea waru ma. Ioi. Wale he weire kaka waru mai ia. Langa o lai su e atu o langa kiri a umakua ako ngā vak. O le lai ma fau si vaenga le. Where did the thing goes wrong? O whele, where did they go wrong? O whele mapunga mai ai le vala lea. Toi tō manatu lo mali tamalea. Ai onga ole o minga kiu mai o la kou. La tō nei lea o mai passport mai tonu i fafu. O lea e o mai a ka ko locos fo ie. O mai a ma ho i fafu. Mau hatu piki la ko ako mau ako. Ia nea o isi wa fo ia tu inga ruenga whaavaitaimi. And I am not even criticizing whoever. Ai na o na whaale o antu whaapea. Walanga e ia lesi maula e matua e ngake whaia malona fuafuaina. E su e yanga mea o ngā yanga malanga ia. Yes. E ia lesi tangata ua maasangi langa wherua ilea. Kama fo ilele fo mai o ie le yangi me avea nga ole amalea a ua fai manga masangi sa le laku makapiki aku pa uais. No winga la e te le tatu ngā luenga a fai fo ila ua au mai fa pele fina ngā lo sea si tamasi ama la to omranga. Langa ile fo kasi e ai o le fautuanga la ia mo official duty por immigrations. Lea la tau te siakia. E sa o le lei o te ioe foi. Ka unga whaakele ko au ngā rurue ngā i passport ia, foreign passports. O ka ngaka ia ka unga avela ko wha mua whaavaveo i fafu. Yes. E te tauna vave, na ave prioritize la tau mua. Ka ngaka lai ka whawak. Ioi. Siaki, whaiko siaki le lei matulanga uma. Awa e le se mea la avave i fua, ka kua ka ngaka ngu. Ola uto e fo i ata tau i Samoa. Alanga o le kele o le mele kupu. Ua sa oila. A vavela la tau o ifoko kumu i passport Samoa. Ai, let's say, o le malanga le vaana lua tua tu o lua se lau whakeka inga. A whaila o le lua se lau nga, e se lau lima se furu foreign passports holders. Ai ngare ko a lima se furu ka ngaka locals ia ukoe fo iaku po e o lo travel of i tuswalau Samoa. Ai awaku la vaver ko processinga. Yeah. You know. E ka kere whai aku a mea ua whapito manu i antasi po lana kulanga i. Ai leanga o te ioi. E le kai ola ukala le ola uia fo i lea whaasoa. Ai longa e se a se tangata e nofo ia tunu i whafo wa malanga i sa moe ka whao pe alu se maliupe ngā laku manga oi fuane akodes. Yes. O le whaasoa ku sawa. Ai longa e se a. Nga e ala ku fo o le fo e maua mea yo lima wa leva nga kāpenga lau malanga i ke aru ko ke o asi kou a inga ma tau o tau tau. Ai longa e se a ke ala ku fo u fo le akore se o sau aku. Iyo. Se i vanga nga aile si ko inga kanga sau e ka whao. Langa o ke whaasoa pe ke re fia mai fo ila o whaasoa. Me pi o ngai ke mawai. Ia. E alis tangata na sau mai sa moe sau e ka whao. Ko e fo i roa. Mga oroe ioi wa foi wa nga fa o reise me nga maua makulanga pe alu foi lai fa are fia i le foi la wo foi maua lo mal to nga ma fo nga o le a piki ma le ako e fa ala vai la umalanga i Samoa i fa o le tu ala lola ma le fau tuanga a fai o e faia ku u ia nga me ke faia o le matua tele i lanto o reportia mai le leilo lo ma le aku i fa o isi me e o aku ia wa makara kala aku ka se i mea o ngai ko ki ofu kaika. Ioi. Ta te ofu ya ta ita. Ia i tūlanga whapena. O le ala fo ile na. Au te le whapeta te whai atu o te nganga vale ia ila tau e uifo fia fisosoangi le whai ngau aku. Mana tua i anga i kakau ngai le uifo. Kaum whai fisosoangi ave au ako ma koso au ako ma me whapenga. O te le whai atu o se ele anga langa mana ia i o ngaruenga nei natangata. Aia e ngau a oe ia e pui a mai me kakaunga awangi kupu. Matala. Maka ala leanga o le kaimiringi. O le alu i lumo o le soifuanga tau whaavalea le iai. O le matua masaulava. Yes.
o le matua masau lava o le olanga kau whaavalea, kau whaasele, waru kamingi. O le kaimi fo ngi, wale o koe kau whaavalea, kama fo inga e ofu tuloa, e ofu masae sae, ma pi fo ringa, hewhi o asoia. Peisa o kama kau whaavalea, ma kau whaasese. Pei ofu maini ofu whaale, whaale ongo, iyo le lei fo ie. O le kaimi ngi, o kama kau whaasese ngu merakasi, o kere nga whaisuki. Iyo, wakele inga feo ai masuki. Iyo, kau kama e fia kere whaisika ili e ave ese ai ma fau ngo tangata. Or kakala le, or kakaya mama, le hilanga pise whaife au. Iyo, e lisi taimina o malanga tau tele i mea tu hisi tatu whaaso. E lisi kaiminga usau e mai samo. O usau ma ufusi konga. O la ufusi, o le konga lang usau ma. E fase fulu wanga o le ie. Ie ke le kasi ale i. Usau ma, o le te mantuanga no usau le lua fe, pe lo su valu, te mitono fatua umre mi se la i samo. O la tula i fala vela vene, usau ele mara ie nga, fase fulu wanga, ala, kasi ale ie nga i le ponga usau ma. Ai inga ua usau i malai vale le i amatou i au kilani. Wa mua fo ingo ngau mai wai mantua o ie konga ie kasi i mai au kawhawea ele a mai runga o le fusi paule ka miro mai. O wala kuasi i mai le fusi konga. O usau. O ke kilo ngaku. I le fusi konga leo ke sauma. E se ai ngoa i au ke. O koe sa vali roi o ile usau o ku le lenga o ku le lenga o koe si a kinga kulo. Kusa kama voe pe wa kangosi i mai le fusi konga i lo ma fau o fusi konga konga le nga sau ma oe wa te vai ku afu i le puka mai o fusi konga. O le la o ku le lenga. O ku wa ke a o ko kilo ku ngai. Sole e se ale ngore ku si mai fusi konga. O to e tau ma fai ro ke li wa ku e man to la le tanga tai tu. O ora ku lo wo yo ke la. Wa le ai mangi fusi konga. Bo u fiu fo e kau kilo mai la ka fusi konga wa man to. E o sau lo le fale. A fa pe fo yo le ke wa lo mai mo merkan ka le a. Ele na taimi mo to mana tu. O sau lo le fale. Wa o fa ngoa. O ka langa ku ngar fusi konga le. Tole. Pe fa e pe li ma e fiu lo akama e fo ngale. Wa matua yo o fa ngoa la e kile ngo sau ma. A wala kila. Fa fe tai e si a ingale. Nga ya information mala ngu melanga a vera fusko. A fusko ngalo ki sau ma. Ele ai mangi information ke nga le ngor kak. Iyo masamo. Ya ai na vili mai fa fe kai. Ole winga na la tala e ya e ya me ka ole it's a genuine mistake. Iyo fa per kangia. Usa o se mea o se sasi e kere i ma fo winga. Mana tuala. A sue o unga sasi i o au sasi de vale langa o la kusi mai o fola si a inga le ko e pa wale o fusi konga la ka kia si i ro fo elan to wo mana to ai nga ko e vili mai lava ma fa so ta i mai fa mole ia nge ke o kau pelo fa ko re mo ke fa mo ka fi kala ku le lo ke ile ha inga le ma i le ala le o vili tu ai ia ma to e felo ai lo ma fisu ia ko e mela ka fusi konga ole fautuanga la e tau warunga i le vaenga le tau tere i me isi vaenga le tatu whasua. Oe fo ile te malanga mai. Ia enough informations. Kusia. Se ia les kanga kawa mai. Awara son kusia ngā mea la ngai loa koi. E rea se fia la kusu eso ufane. Rea se fia la kusu eso. Wai o isi me o resi kanga mai. Awara son kusia fua ngā mea la ngai ko kere i loa le au scammers. Le ai o lau tu o lalo. Put as much information se ke kango. Ai me se a meo pusa umu ma meo tulang fa pena. Iyo. Kango ku ure lei mea nga. Kusi le lei au fa maunga ma tulanga uma fa pena. Ai ai se sasi. Ala se ia sa maria ngale. E fe so soangi mai. Ma fe so kai me yawe. Tu si fa mau le lei ia la kula ia. Ai a fa pe fo ye umanga fa nga me ai walu tangata ai lau pusa um. Ia e fa manguia le ai. Ma e fa ye. A fe ka ia le se ma fo fa. O le si vaenga. Ya marino tula le tulanga le vaenga le.
A ole tūlanga au te mana e whaalau tele ni tātou whaasoa i tātou updates. Ole maka upulea e pisa o ai lange i le laka pisa moa e mese foi. O wa ia tu inisio fetalia inga. Ia ole foi la ua tu e tali mai ia le sunga le ta alole o le te ofitu ya Elijah Nico. Le ua ia au mai a foi lunga. Ma whaelo mai. Ia tūlanga foi ile lango sua nisi o le mamalo le tunu ula au mai lunga ia fe autustusia le tele sa meli ma fa manu si au tu yanteia e tūlanga fa pena. Ia e pe foi la le wo mai le yungi la kapisa mo ia tau mo fai e tali mai ma tūlanga fa pena. E uila olo ma le tātou fa atana nuanga i le vai aso fo ma le pulesilio le lakapi po le CEO le lakapi. A o manatu ama fesili ia e alia e le mafaufa. Ai se a e wha solo na tupula ia i pea le mata upulea. Ma wha kupula ia i pea le mata upule nei o totongi o tamata alo. O wawaiak, la kau ave se nisi ia le tūlanga ni mata upulea i le wā o tamata alo ma le whaia onga. Ai o tele o whaia tu fo se tala ia ono se si tu. Leanga o le issue le ia tea uia. O le whaafika au li sa o are kupuri melea. O kokongi o kamaka aromo kupe maua. Ta dia ia tūlanga i le disciplining ai le whaia onga o lana au ta alo. Ioi, ka kia ia. Leanga a o toi tō manatu i taimi fo i o whaia onga le sunga ia fui mono le ngaftasi ia fui mono titi mai tafua. O le moli mau lava le ngei. Nga kalangoa mai ai ngai ngisi o kamaka aro kuai. Po kalangoa aku ngai ngai samiki mako sa kupai kia leo fale minga sele. Tole fua fale minga. Tau mi o se fo to atelo i lanto. O le lanto mau lava lea na tau ave mai. O le discipline inga le fionga nga fatasi o le lato au. Kamba vui le kasi are kala. Ai o ke whaalungu aku ngai matua pa kongu ai lolo komaro whak. So ia te aulaia. O te le o fia focus tele lai le tūlanga la ia le mai fo ingisi makulanga i le vao le coach mata alo i le lantou wa whengare le inga i whaatonunga mata iala matula fono whaalo to i whale te tau ni tau sisia le anga e so se mafukanga so se au ka alo so se ngaruenga e iai ta iala ma mea au na muri tai a o le issue lea o ke va ai pea e whaatopula ia lava pea o kupe. Mana tua fo i le mātou porokalami o le sports tala noa. Le to e wha au nei ia i laso rusfuro Februari. Ma le fionga ia tole e 4 ane te lea i o lupo i o le Pristine o tamatua i o le manu Samoa. Wha pere fionga ia au mua to o vaenga. E koi ki lava. Mātou wha asua uma i le tātou porokalami le tausanga na tuana i atu. E a afia lava ni vaenga e so o tanga ai wha afita uli ma le pūlenga. Lefo ila ua koe sau le kamaka alo lea, ua wha ilo mai. O tu langa lava tau tupe po o se lengi. Ma le wha o ngā ina o se lengi. Ma le tutongi ina o tamata alo. Ile au lava lea e ka ua o le manu Samoa o le au o le tātou atunu. Ruinga lale nā lea la inga pe e fesili pe le loto ma le mafaufau. Ai sea lava. E mafua ai o ngālia e mai pēr whaafika uningi. Ai se a fo i ua matua le mawhai ai ona fo ia ringi whaafika uni. Ina ia maali lie au tasi masi itia pole ale tūlanga ia. Ioi, wai pēanga o whai akula ukala lea. A sala fo i ile nau o tamai ni tutongi le lei. Leanga ua polo fesa le lakapi. Ua profesa la kapir kai miringi. Lo winga fa matalanga o le ngaluenga le ar kama e kausielo nga ainga o langa full time job le. Eyo ma fua fo ila. Nga ku ua lo nga ainga. E sa ole tala i tele tamata alo. Ai ili filifili nga ia le faya onga ua filifili nga ngai kama leanga o kama ia ua matua nga va matala fea unga eo e avere au. Manga kuala a moku mare kaula maonga ngai kama. Kausanga a koa pelua kausanga kolu kausanga o lea e piki lava oile au. Soli. O lau full time job lea.
O lau ngā ruenga mau kiu ke ku mau ia. A wā anga e ngofo i le ainga tūlou. Ua makua lau ma ke kiso ma umanga. Pe ua te le se swinga i sau ngā ruenga fo i lele ke whenga ruenga. Ai ua maa fuala o ngā devote o taimi o tamataro. O ngā ore lako ngā ruenga ua ure ua polo fesar ka alonga ua te tau fo i la o na polo fesar ngi kupe mau. Nioi. Ai e alia e pea ma alia e pea ma alia e pea ngai mga au. O te tari tonu foi. Ele ngatai foi ia ilai tale. A niko le mele ai totongi tupe. Ko i kiki ngai mangwa e se sinau. E ile pea no fa so alia sona nafi. Ho fai kau aku. E o ai se tasi fo isa avea ma faya onga le taitu o fitu. Faya onga langolango. E langa commenting nga avi foi lunga se tasi o post. Iyo, e fiwa lalo makulanga e lue aku. A le suia. O le upulanga. A le suia. O le fesili lan tu sa o le mafaufau. E le nga o le makua kele o kama kuai ma kama ka alo kuai. Lea e faase a le mata upu lava le nei. Lea faase a. So, ia te ulai. O le tele i o vaenga. E ui o le ua fata oto mai ia alaungia ka mai maua. Kolu se lau i le vaiaso. Tolu se lau ta la Samoa. Ia matulanga uma e meise o isi alanto alauni ia e afe fiku se lau ka la ia male tolu. Ia male tuofu. Ia o ke ro alauni ngai e au mai fo i le fatona me te mai fa vaiaso pe mai fa masinga. E le a mai uma as a whole lump sum fo i le. Ia lau kodus fulua fele a matulanga fa pena. Ole, fa soa ile fia nei male fesiti. Fa amata ele tatau ona to e feliuli wa ile tūlanga le tupe ai si ki e lunga. Fa maile motunga a whano umaua mai tala nuanga mana inisi fo i lato sa o lato tautua ile maa lo taruai. Ai mese a vaenga o tūlanga tau tupe i lato fa soa. O ka fesili ai. Ile me o le kupe nga maua le mangu Samoa. Milionga le kapisa ila. Le woka fo ilo le lua fisu tasi manisio sa ili ngā tupi. Fai kau fia milionga nga yei. Ai o ta whaalongo tu ngai motu ngā awhana inisio tangata. Sa tala noa masu e tusi. E malama i eile whai ngau ia mea. E whapea mai le kala. E pei a avatu uma wai pei o le manu Samoa ngā o le manu Samoa la vale te le tino i tupe tele na mau atu. Mai isi o ka alonga malava ko kongo Samoa. Le alvanga voi le sesnok. E pei nga o le aua lakapi, pei nga o le lakapia, le ala ngā kupe ke le lava, e mawhai o na mau atu. O le mea lai whai. Ka kau whaalonga kunga. Ngā wakula i o le ngei kupe ke le sa tatau o na alu mō tamata aloma le mangu Samoa. E ai pei e waku fo i le pei o se pākeki ingi mai e whaalu ai lesi. O whaalonga kui karangwanga rau ringa wha pesuri. Ea, mai ia, o le mea le nai. E au mainga ka kia la ia le orkupe le ngā hao mai le aku mo le mangu Samoa. Ia kapa mai le au whangafuru au. Ia, ele aki ngā e inga o le whangafuru au. Ia, se ia ku iei le mea ave iai. Ia, kangi mai si au soka. Io, ele ingi ala ngā kupe waile o iei. Ia, se ia ku sia mea. Whekangi si mai le au touch. Le au pai. Ia, se i mai sia mea avaku iei. Ku se pe e pe se pa ke ki fo ile ia ke le rope a tangata nei tele na fa so i mene o tangata ele ongi kulo ele ongi ngu avale ma ke ki o kangaka na ngaru lue na ia la tu so tanga fa so etusi i Samoa a fa pe ala o le nga io a fa pe ala o le nga le kulanga le ia longo winga o le ala e ku ile ola o resi ko akele. La kapiro ke whaia kuai. O longo winga a whaapea e tau iai se wha mao nianga o lea. O lea waia moso oi. Longo winga la. E aka ngia mai. Tulo. O lea makua sasa lava maki ngā le pākua o si sorofangua kele lea. Kulo. Whai ngoia wha i tautua me o manu fo i o. O lea lai makua ki ngā le pākua o le sorofangua au ku.
E au mai kupe ma ku i olo ngai ka mai. A o lea la e pengi fiki ai ngai isi ka mai nga a ta alonga fu i e lea e. Le pe mangu runga moru lalo. Alonga va o a o ma isi mau ta alonga. A fa pe ala fa mau ngia le ko inga mau longo winga la. O longo winga or ka ko mau Samoa lea e. Fa sufi mai a or fe siri la o fe tau i le fa ingor nga mea. O se mea sa o re karia ele ai. Ele sa. E mafua ngā lofa sa saa ka ngaka. E mafua ngā makala le ako resi ma makala li maulesi. E kasi ale mafua anga. E mō le au ngā whaakangi mai. O le mau Samoa. Pawanga. Ia ke au la ele e whekaui. Le whaakangi mai o le mau Samoa. Ia mare au wale aku huu a vaku milionga. Ai umaenga. Ua ave singa lima sifuru wafe pe ave rava singa sifuru wafe o ngā kupi. Ave wha developer. Iyo. A whaia o laela developer si au maisi ka alonga makulanga uma. Before se pa keki le ave ne makanga ruenga o ka alonga maanga ngu. E walanga lela ua vai ese. O le ala le au ngā o isi pa keki ngai ave inga pe a whai talo le tupe. Ia, lela ua moku ese ale makanga ruenga o ka alonga. O tupe la ngā le la allocate ngai. Ma ngai ara ngā. Ai a oa inga whai su e ngā kupe la vaia mo le manu Samoa mangisio. Kai ko fiku mangisio ap. Ta tau wana i fotonu le fui neu le la palapa. Iyo. Ai ia kia ula vaia ma le sili anga o le tele o nei mea uma. O a fea e ongo whai eise suinga. O a fea e ongo whai eise suinga. E le o iai e se sianga va ai o e whai isi ko finga ia. Plau visiri ringa. E whaafetai whai a onga. O la ulea whaafekai. Mo le taimi mua. O lea ua kuali whai le tātou taito fitu. E le Olimpeka. Whaafekai la e le whai a onga. E me se fo o tātou tamata alo. Ma lo le whiringa, ma lo le whinau. O lea le ia la tūlanga na ia. E me se fo le result. A o lunga la. Ea i le lau kili. O inala le tele na tu wa ile matenga matulanga fa pena. Ia o kere mai lo fo ipo ia ise si ko finga. Awa o wa mo so oingo ka maua. Ai se ufa so ko ipea. Wa ke lo. O la si la fia isi kangaka. Ai pe fe fa so ai ma muso fa so ai. Ai o ka kau fa longo ko ngai wa mo so oima ngai. E iai le si ko finga lai ko kongore. Yungi la kapia Samoa, pole la kapia Samoa. E iai le ko finga nga. E le kakaunga ko kongi mai fuai kupe le yungi la kapia. A Samoa, alai ko kongi ai. Iyo. Iyo. O le ko finga lea. Apparently or ko finga lea sa kakaunga ko kongi mai mawale alaungi o le IRP. Ile whaakinga o le la kapia. Ko sa ko finga nga ka singa ko finga. A o le mea lai kupu. O nga ele i au sia ai inga ma kulanga nga au mai ai le ko finga le. O le mea fo nga musu wai loa ma le whaakinga o le laka pi ma kulanga. Ele ko ngia ele IRP. Yes. E hir ka ngaka alai taen mai kasire ngaka ngaka lai alu waile. Ke le rope se lau wafe pe a monga kupu. Lai alu wai. Wakaunga sila nga ko finga o kika nga ko finga. Ewe. Ai vai po o sila fia lau tele le toa tele. Ai po kala fiaunga. Ele o ile alu mai si kupe. A o kupe ka kaunga a vifu ko kongi ei kamaka alu. Pia. Ke rola la wake. Ke inga ile si awari ia mese le vaenga le fia le tonu ia le fia mai la ufa aso po kala. O inga ka ua ile li. Ia na ufa fai tu fa pena. E ia ile to finga le na fa ululunga nai te tonu na le management level. O se to finga sa ka or ko finga fa IRP sa tau ko kongi mai fo ia le yungi ele lalulangi le yungi lakpia. Peikai.
e le i meetinga le upa peritania e le i meetinga ai inga matu ai ngā tūlanga na mo mia mai ai se kanga ka whapea ai kau peia sika koa miu kau overwrite ai ka kau whaia ka kau maku ui ka kau kanga kai manga o iai i la kou le u mia power sauloa male decision mai o iyo sauloa male decision mai o ma fai mai ele ai la a fai la o le ngara kou finga ngalo ma kou ki le ko ngia kuar kanga kanga o le fisidi la o ai le ko ngia nga kanga o ai le ko ngia ia o sa ili nga pina ta vetu ka kele moe o ka kangoe ia bere moe au ka e so tanga umama o Samoa sika mai aku ngua sika mai aku ngua ngi aku o Samoa tulo ele ai mangi me elilo ma e au nga fo ia tonga fiti ai o mai ia irunga o winga la le na o lautala ele o i tonu la lea e a fuai o na fai ma faki ngai ka maiki fai ma pisa mai ngai ka maka alo ia le ngai le nga i le tale nga pisa mua ele nga o skapi kengi fo ia tulo ma honri swaka le huka longo fo el tatu manusamo e kele fo iskam kele iskam ka pisa mai ia ele mele na ona toi tu watu la fa pena. But I am so looking forward se whaatalanoanga le songa fua. Male pulisili. Ea ole laka pisamo. Tūlanga ia. Ai tasile nā vaenga. O manatu. E whaasoa ai. Ea ile tūlanga. O leisi vaenga fo i peon o wheto tatou whaasoa. O manatu e au mai ele tatou watunu. O manisio ila tau watu alalo. O le kakou wha. O leisi vaenga me e ele tatou whaasoa nefiafi. Wa tele anisio le atunu ua tusi mai ma wha. Fesilingia mai. Pole ai ale kai mie fai se tala le tatou fai ngā malo tula i mai. Ma toi au mai ai se update. O mea ia e kukupu makapisa. Ya. Ngā ngau whaaleo aku whapenga. Yes. O lai meli ma tusi mai le mamanu o le atunu. O le porokalame foi le nei. O le porokalame. E longo pui ali i eile mamanu o le atunu. O le fesili la fesili mai eile si to tele ma whapea mai. Asiata. Ia, o lea lava e update mai lava ma saungo mai le kai o le kuangai. Ma saungo mai le kai o le kuangai e ala yanga whaasalalonga o lo fai. Ma mea lava whapenga. Ia, o lea le o whagulai. Ia, o kere iroa hea. O te le mai roa hea upo lea, po o a whea voi, a o whea se teimi. E ma whai e ona toi au mai se, whaato whala inga. Ia al tai o le tatou malo a tonu fo ia o le sai se se makuar ngai masinga ai avatu fa atu ona lo fo ole tele o vaenga mo tau fo ina tu lo na mo waisina fa manino ko nga missing update ai me se o cases ia ma tu langa ile ngata fo le na ole tele o mata up iyo o mata up langa o mata up fa pena. A mi se foi lo fionga le loia sili le tanto malo. Ia. O le ngi la vai fa tali ma tali le tunu. Po a fe e ke fio mai e fai mi so press conference, po so press release. Iyo. I tu langa o update. Mau ke le vai aku ke sau loe ke fa pia mai. Tu lo fa fonga le tu. E te sau loe e ke su mai mai fa pia mai. Ia o kai a ve ele. No. O 90 si le fia. An update. Mai singa kako update ma tūlanga whapena. Pea na whai atu. Ina ua. Tō ai tau nuu whai ngā mālo ma vāinga whapena. Sa consistence lava ma wha au mele tele o tātou update. Mea whelanga lai whisiri nei tangata. Ea pole a ea le taimi au mai eise si tātou press release. A o a whia ea e. Ioi. E ma whai ei ona tātou. Mala mai nei nisi o vaenga ma nei nisi fo iu tūlanga whaata o to ma nisi o fufuanga ai mesere sa valinga o le ni tūsanga lo winga lal nai longo pui ali ima tu ina tu lava pea wa te tau ia
ona au mai se wha manga lau telefo. Ia po whia waka o koe le ke leo isi ka ko cases a mai se o nisi o tātou mata upu. Matulanga whapea. Mai whia kula ukala lea. O le te leo mata upu ye au mai. E peie na ona wha mata osi lava. O le mounga kuanga e mou koe maka kore koe wha alongo iai. La whae tura utala o maka upu lea. Te li tonu mai. O malu le maa loia ua maua ngei whala au whaasainga. Le to a tolu tama ali ai tasi tama ita i leo leo. Ke loe le koe vele upu leo le malu le malo. Ave se upu ngā malu le malo mana vanga ia. Au sur kula fongo. E leo koe malu ese malo. Kasi le mea tahua. Vaenga ia ngā oe whakanga leo leo. Malanga e te solia loa au tau tonga mau tau tinonga. Leo oe se malo ele malu se mea oe. Leo vaenga la ia nga wha oe whakanga malu le malo ma whaatanga leo leo a lena o atu whai e whai nga wha sori tu la fono. O le upu moni. O kei lo foi o nga loma ku ha leo le melea. E whaka whea kua kau kile e uma e a kau kile koi ropo o ingi kangaka. Ai tātou te le toi lofo. Pe o ko ese. Pe nga o se ngaru whaafua. Iyo. Ai le whaki. Ono o lele tu. O fe ua o iei le lua se furu le ngā. Le si lua se furu mua vo i le ngā. Sue inga. Fe ua o iei le si lua se furu. Iyo. Wa le ilopo fe ua o iei le ngā lua se furu. O isi hape inga o whale aku wha maa vai ma vai nga whapenga. O le mea ea a ea lantu e te volunteer ke wha maa vai o nga kao fie ilo su inga o e mele so linga o le tūla whono sa e so diai. O le winga la o le tala. O le ke le o kako maka upu. Nga o le wha mangu mai a ma koe le lemo ilalo. Ma koe alu wakua ilawa. O le tele ia. O le ke le o ngei mau maka upu. Mai ia tia ufo ia ma le whaasoa o le nei tausanga. Ai o le tua lalo fo i le fionga tama ita i pāle mia ma le whainga malo. O le pe ua whaakaka whau mai si makanga ruenga. E pe ua whaatata whau mai si makanga ruenga fo i le pe ua silent. Ai pe e kasi ale makanga ruenga. Le ua aunga uma iai makulanga i kai miringi. Kanga ruenga o leo leo. Tu lou le fionga mingi ska o leo leo. O le maua tala o le nei ni usila. Le fionga mingi ska o leo leo. Ea. Le Mosef so ta inga ai. Ai me se fo ia le fionga le komsina. Ai o le winga o fai atoi la utala le. Pei ua matua tati u ma mo li de kai miringi. Ma fasanga sanga u ma ngai. O le fesiri ku kasi lo ka ma fau. Ma le fesiri la u balunga. Whamata o toe. O ye se ato toanga ya kia umla vai ia. Ai mai se fo yo ilan tou le. Whamata o se matanga luenga. Ele ua tatau ona matuan toe sila to toa le iai le feelinga o le nei paia inga. Nea so finga ngalo samu. Ala so finga ngalo. Whamata ele o se matanga luenga i tatau na toe sila koko ale le iai le feelinga. Ma le faa wawina o le nei paia inga wau ki roko i rua kausanga. Lua wherua fiat paloka. Luongu. Ia te awa ia malo uloto moni lava to atasi. O le keisi lea, ma le keisi lea le kapisa inge. Ile mori maua Samuelu. Peo no ofai atu matua feita i lava tangata ia e. Lea afia ingoa matulanga le tua ia ingoa o lea lava le upu e ave. E feika i lava ia kia au loo kango a mai maka upu lea. Ma a mai fuar kanga kale so fea Samuelu. Which is o kire pupore hea uia ia la tau e ongosi e pia ma le fifia e pia. Ele o se whawhita uri le nā uia. La he orfa o le tūlanga i o whaasalalonga. Ai nana o whai atu. O le
O le vai nga kele lava o ke la ngonga kupu kongo ka ko ku e na te tinei ana mea lea o le fai o le whamao. O so tanga. O so kanga. A kwa lau whaasore. O le vai nga lea o le tautonga o le whamao ni. O le vai nga fo i lea o lo tu e tau e fai le whamao ni. Le me tau le duty of care. Legal terms ngai malama i la tau ia tau si tu la fono ma wha malu tu la fono. O le mea lea o lo so tanga. Pe e ke so o kanga kau koko, kau wivi, kau aango, pe e ke so o kanga i ngirua whai ngā wō, pe e ke so o kanga i ngirua whai ngā pisingisi. That is good enough. E wha silent ai oe. Yes. Au kara mo ia. E le se fo i le upu lea. Blood is thicker than water. E le tai se le ngakala. Blood is thicker than water. O ngeire ku. O le suafa lea e lau manu ia i le moni mau ar kamale o Sam. O le suafa lea. O le suafa o se li fai pule. Mai le tu malo flante tolu. E iai ona so otanga. Kua kuru makanga ruenga lea. E iai ona so otanga tau toto. Lea ua faa i loa faa lau waitele. E le fai ngā malo. Ai me se fo ele fionga le mingi skau leo tu loa. O le fionga fo ele mingi skau leo o se tangata aloa ia o se faa uo o se tangata o te faa aloa longia. E iei fo ilo ke kalangoi so okanga. O tala noi relationship. Mo fai ma so okanga. What's your connections or your relations ili si tangata. E ngā langa whai atu la te tala. Ona fo. Ai se maka ngā luenga a vea mato o manga o kangaka ma lava o Samoa. Mai vaenga e mawhaki ai tū langa o tū la fono. O le maka ngā luenga o leo. O le maka ngā luenga o whare pui pui ma le maka ngā luenga o whamasiunga. Ai lau kau la mua i lava leo. Tūlanga la le tupu mai le mata upulea. O le ua faa mapu e mai lava. Le so kanga o. Faa taifo i le fionga mingi skao leo. Faa iloa mai le vaenga lea ma tūlanga Ai e ui la i nei vaenga E tu maua ia wa avea lea. Wa avea lea faa mapu e. Ma vaenga. Ua peise ila i mawhau la vo tangata o lo tau mate le nei mata upu. O isi foi kaimi. Ka ke alofa fo i le. Ka mali anga on mingi skao leo. Ai, e le mawhai fo i o ngāwe e sea le masalonga. Pe o pole tunu e asar whaiva e le asar masalo. E le mawhai fo i la nga eliminatinga le alu ai o le mawhau or ka ngaka e kau make. E kau ke fiu e kūle ngei mea ai alanga o kere longa langa o soka. E kau ke fiu. Pe ua walk away lava i luma mai o fōlinga o le lalolangi matangata anu o Samoa. Lea sa whailua mai o lea ua step away mai lea fionga le minister o leo. Male mata upule. Kusala i lea whainga. Ae i leo langa male natura o le tupu mai o mea. E le mawhai o ngā ave e sea i mawhau kangaka. Maybe. Lenga o kaku a ngawa ia ma tātou upue. Tala noa mai aso ana mua e o mai leso. E asare whaiva aile asare masalo. O si o ka uso foi. Ole masalo. Ewe. Awa ana whaapela nga o wakua se whakaika inga. Ana whaapela e uma enga ai whaapea mai. Le whaakofara inga rwhenga maro. As example. Ia ona ole mata upu nei ma le matua o ka ngaka i e awhia ai o ingoa masuafa ma mea. Whapenga.
lea e mai tau atu o le makua I lau alunga o whaakumukumunga o le matanga ruenga lavaringa I kasi. Manga kufo. O le mele mangu mai I le mori mau le kama lea pe a whaapea ave test wala ngau le kau ke kau make I le eke. Ai e fua ngā yo inga I tuua inga ma mori mau au mai. Ai anga whaapea la e sau whaapea mai whaako whala inga. Whaataita inga. Ia o le a whaase ese. Le fionga le minista ma le matanga ruenga ona ua o le tūlanga I rona sotanga ma vaenga whapenga. Ai o le a suise se mingiska. Mas whakaikai ngā. E ki roa la utala. Ua ki lia ese mai ei foi. Ma le tele o maa faufaunga ma maa salosalonga. O tangata e tupu mai aso whaipea. Ile sotanga o sia fionga le mingiska. Ma le o loo ma salomia pe tua ia le monimau. Ai onga o le mele kupu pea. E ngā o ngā ve ese mai ma le keisi. Alai whaatu mawina lava. Which is iatea. Na uwhai antu whapena. O luke karangoa uia ono o le masalonga tangata. Ma le karangoa ai mera. Inga ike ua e whapea mai. O e lea te ia po nisi fo i oro. Whai ngā mālo ma whapea mai. Ia. E le kauria kere maa whauwhaunga mangi masalonga o tangata. E ka kaun kauria. E ka kau. E ta tauna taulia. Leanga o fina ngalo ma le tō whaa anai tangata. Na afua ai o na palo taina o tō. Tō te hafi fio antu. E whaia mea ia. Ioi. O le winga lale nao, la te tala ma la te whaasoa I lea matau. Peo ngofa, ko le maa ale ia. Ai a kako ngofoa I lea ia ma se si e whaasoa I lea mea. Ona o tātou soka. E fo yo soka ngā mingiska. O leo leo. Ngai ko ki sila mai ai. Kaimi ko iki ko fea ku I le mall ma me whapena. Those are connection relationship. I li whapea ngā o le by blood. Le ai. E maa whanga. E sili aku whai ngā uo ma whanga whai ngā uo isi maisi. A le winga o lan te tala. La ota. La tau fio fia I masaka kalai whasua. La kau fio fia I masaka kalai whasua. E iei isi tangata. Wa whaau o mai o la tō whaasea. E tau wala mai fo inisi o whaau o. Ma whaapea mai. O lae ka kau wanga I loa e le li leo asiaka. Lae ka kau ngonga I loanga. E le ila vea kuloa. E le ila vea ia le alar kamikiki lea. Ai sau le mori mau matala ia o mai. O wo ma mai e le tō wha ia le ala po le fionga le li whai pule. O anga wo whai bisingisi. Ai wo o mai te au whapea mai, ia whasoa. E ka kauango ngai loanga I le whapea ngā le ala I le la vea. Wait a minute. Let me clarify this. Se uka ngai whamangingo aku, mai a vea fuere porukara me au ke kari aku ia o e lea matua whaia o mau nifo tuli manu. Ona o lou whai wo whaa ioe. Whaa na nau tele I le tō whaa ia le ala o le o lo tua ia. Po o masalo mia I le moli mau se. Let me share this with you. Le hai. E se le mau le nama le tala le tau te au mai e whapea mai. E ka kaunga o iloa I le whapea ngā le ala I le isukia e le ala kama lea. Let me correct that. E le hai e le o tua ia le ala tu lou wa le tō wha ia le ala le pule rimoni. E le o kuua ia le awhionga le whai pule. O se whasio kangaka. No. O le ahafu ai o ngō kou whai mai whapenga e ka kaunga o iloa I le whapenga ia le hai. La asesea I singi le mea ua o ioto whewheri I le lololo kou mawhauwhaunga ma le mea ua o iei. La asesea I singi. La asesea I singi. Nge ke ua e hika wha moe ma e kau whau o ila ia lea ma e ke ua umakua e wha kongua ma sesi e sau e kiria. Le ua ukani aku. Ave ese ngā mawhauwhaunga leanga I o tō mawhauwhau. Le ai a se kako mau whapea o le ala tūlou na tangata waleina. Le ai. Remember the kala lea. It's an accident.
O whoever ar kanga. O le su er kanga ngana ver kama. O le su. It's an accident. O le menga kupu. O le whaala vela whaafuase. So o ke le ilua la. Ma e le fo ila se mea o ke mala mala mai pe whapea. E le whapea ngā le fionga te whaipuli. O le eskengi. O se whaala vela whaafuase i. E le ai ma sesi o kākou. E immune mai ai. Ale wingo le nantala. E le ai ma sesi o kākou. E alo fia pe sao fia mai le melea. O se whaala vela whaafuase. E le whaapea tulou a e ao ma malu o le malu. Nga le kupu ai leo se whaala vela whaafuase. E le whaapea a e palemia. Pe ke sui palemia. Pe ke kōwanga siri. Pe ke loia. Pe ke fōmai. Pe ke poko. Pe ke miliongia. O ngā pui puia mai ai leo o oe. Mai le afia e se whaala vela whaafuase. Tōru me langa alia kaunga mangingo mara malama. Le ai e tātou te le o tuua ia. Pe e le o whaia fo ingi kala. E le i sau fo i le mori mau ar kama le o Samuelu ma whaapea mai. Nga ova aia o lae sa vali ar kama lea. Ai laku ar ngai ka avale oso ai kua so ako e oso i kukonko e ar. Ai ma se mori mau whaapea nga. Ai ma se mea whaapea nga. Se vanga ngawa e ngofua o e li liu i lo ma faufau. A o le mori mau ia o le eskengi. Ai ole mafua anga ua toso umi whapautolo loi ai, mai ua e ai inga kele upu matala atangata. Ona, ore tau mawhai lava ore tangata, po o ai lava, le, e lafi umi, ma ngofo umi. Ai le sau bia e sau e ka ui leo. A whapea fui o leke mafuka mele prokalame le fia fili nei, a o e kongunga kupuai, o e. Tato waruia lai mau ia whapea mai. E sa o ele o le ala. Ele o. Ia wau o le kulo wala fio ngā vai ele ia makuase se isingir ngā la ufa mau ngiar ngā mau. Ia. Ka kukua kula ia ngai kaimi wala ngā lefa mai foi la lesi vaenga. Peia o le sunga la au le mali etoa. Ia. O kua inga ngā le usa kua fai sau kaimi ngai. Wala ngā ili te mini sau noi foi sunga tuila epa. Ia o langa lu ia la audi. Wa kaunga sau e fai mese kala le po inga la vea. A whapela o le ala o suafala ia le blau walunga kai miri ngai o le fai pule o fale ata ma le fai pule o ngangai fo maunga. Ai a whapea o uma enga waku ua ifua inga ngai fai pule a lea aka mai o e sa o lea na tupu ele mele. O te matua i o uma o falava i lo wola lea rufa. O ke makua i o mahofa i lo wola le alofa. O ke mahofa i lo wola le maka. E ke le o seu sila mai. E ke le o vaava ai mai. Ua matua sa tia tamali anga o tangata. E ke le va ai mai ua makua kau ai misa kangaka. E ke le o sila mai ua matua i. Fakua ye isi makala o isi. Ia. Wala ngore mea ngare wakupu. Wa fakua ye isi kala o isi, wa kau ma fai lava e whaakau ma kakao ma whaatau ma ai tu umai lua. A ole a lava e ngofo mai lau sunga ma e kilo mai. Because I am telling you, that person is watching this show right now. Yes, I'm telling you. O ia fo i kala fa mai ua maliu. Tulo wa datia e seri sua fa vaele. A o ai lava ia fa mai ua mariu pai lesi kama le whalonga ku ngai mau kala fa mai ngara o mariu sa vai o fea ma fea no o tala tau whaasese u manga kala. The person leanga mali waitu au is watching this show right now, whoever that is. Yes, I'm looking at you and I'm talking to you, whether you are watching it live or whether you will watch this show later on or sometimes tomorrow or this week. Yes, you are watching this show. Okay, for Yahweh. Ai mautu lava lo u wha moenga ma lo u wha tuatuanga. O le kaimi lava. E sau waile a vea i ua mutai i ngā ruenga wha masingonga pe
ua fiu le whaamasingonga ka kari mai ele avakua I kai le maka upu lea. Yes, e siling wha upu benga. I have even spoken I le CEO pulenga le whaamasingonga. E makuange ngefu fo I le pulenga le whaamasingonga. Pe ai sea ua le avakua ai le maka upu le kai. Ia. Pe ai sea ua le o ai kai mungu. O lau la ia tala ma lau pisa ma lau fangu. Ia eke aka mai oe lea ke le fia ma e fai mai which is okay le popole. Ma e tusi lima mai pe ke lau mai o le porkala merki a polo. Po lea lava. A leo te fai atu. Ioi, o lea tua le tātou te talitonu iai. O loo soifua ali. O loo soifua. O loo sisila mai o ngafonga. Ai o le mea ua owi loa ma e mautinoa. O le mea e ngaka ai le kaumawhai ngarka ngaka. E mingoi mai e roi ngā, e amaka mai ngā ia. E amaka mai ngā lea tua. E la lau whai antu lea lau tala lea te oe lea te la filafi mai ma e oe lea na afia ma e wha le angu. Lea ngā la vea e kama lea. Le te mata po e mata pe o le a e mata mai. E uma mai loa o le a ku mai le vangoa. O le a ku o vangoa mai rea ko inga le nunga. O le mafuanga fura ngā ua kuai ai ngā kafiki oe. Wa kuai ai ngā makau ngā leanga fo yo le ai mutintini le lai le nei mea o le kapisa. O koe manga kuai. Le sainga fo I le leo saiko le ngā fiu e su e. Au kango koe vakur kala le koe wha mga kuia o ele le kiru mai ma e mai mo mai. A o ele ngala vea e tamareo tu au tu lau lava. Lau koe wha mga kuia o ele. Ia. Le sainga ngā. Sainga ngai ngoi a sai koko akele la koru kisifia. Fiu e so e po o inga o kia. Tulo. Wa I paso. Wa uma su e su enga. Wa uma kauma whainga. Matuale aia. Ngā ka pungi lo le keis. Ngā ka pungi loa. Le ale wingo la ukala. Ua muka kauma whainga. Are malo makangaka. Faape ale mla ule ka ua sua forkaka lea. Yes. Faape ale maula lea. Inga ua faailoa mai. Ua muta tau mawhainga ma su enga. Angai leo nga yei nga kaimi mea na availa po le su enga. Lea. Ai wa aka siari. Aka mawhia pe o. Yes. Ke loa ufa penga mai. Vai fa penga. Ai wa ke ia nga o ngā muka pa wanga meng fisisi mai le pe o nga se ka ko ka mwhainga maka ko su inga ai e le fa saoa lau me le anga ngwhai ia au nga uma ai a mata loa ona mai sao e loa ier ko inga mako ai a maka loa tu lo ona tu feanu le lile yes ia nga ufa akaka fa penga lai sir fi ko ki o kourele maua umar kala ngasi ku feka kala o esu ai uma ena wa amata na ma isia li isia or kanga kalia pingi ar kanga kale si sainga ai kulo wa fa fong ai kangulo ngongi ngofo nganga ai kangulo ngongi ai o no fo na la na me na fa yes uma ena ya fa pu fa sao ia ele sa ele ska biki mako ele fa slow be fa short le ka mai fa slow motion no male io ia oki walu e fo to nga ngana ena wo wi le mai ka ule le yesi nga nga ka fa singo ia le mea langa ka ngwai kulo la fa fonga tn lo male on winga lana le tu fa yatu eu que faia coi la fipea pe a fai te musu te saur kai minge ai ole kai mi lava ioi e fa fofonga mai ai lunga ua le mi ngoi la lo ya ore kai mi foi nga e mi ngoi mai ai marunga mi ngoi mai ya e mi ngoi e fa amati la tila i lumo tanga te tele yes langa opunga kusi
o mea ke whai ai kua o le pongi sā. A o ngā au mai ruma, e au mai wha mā kila i luma o le malamalama, e wha malamalama mai loa o mare kua kele. Ora ngā? So lafi pea. Lafi pea. Lafi pea oe le ngara veku au. Au ke pole fo o tau ia ia sembo. A upule fa mai wha lafi e pai ma la fai. La e fai tiuti. A fai ai mo yo whari kiu ke o leo sue. Mau kele ero se mea ngā mākou. Ele o se mea le nā mātou. Au fui ko ke vesiri mai ma mātou fa mai. O ai, whea ngai lafi ai o mai ea. Le ai. O kou ngai fia su ea. O kou ngā lua koe kama. Kou kele iango iai. O ngā ua kou fia su ea. O ka ua e kaimi ngai. Afi fio ange e sui. Ioi. Afi fio ange e sui. I o le ale mea la a koe a air kamar kaimi ngai sa di. I kaimi mua ngā lantu ia utu. Ai toi fo i mea la utalo tere mana o te vavelu ese male mata upu tangata le lafi. Le lafi. Ua onga si au mea. Onga oro lafi. E whapengi la ele o tangata ia le lau mangu ia ingoa. Ai, o ai lava. I'm talking to whoever. O le kaimi a e sau waise kala i ngā kai. Ia, i le whai ngā mālo, ma whapea mai, ma, ua le lava tātou suenga, ua le lava tātou mori mau, e ui le ngoa i o le mori mau. Ai au mai lava ma whapea, ona oni so otanga. Yes. E kasi a la upu e whai le mele, e tau warunga tu, e le vaenga o le whasoa. One thing only e le au, e le mele e mori ngu. O so okanga. O so okanga. Yes. O so okanga. E kasi a ngā le mafua anga e a fuenga le au. E so okanga pai ma la whai ngā o onga sa lai ma. Mai. Best friend i ai mai. Yes. O so okanga. O le mafua anga kongwa ngā o le ale au. Wele maka upurei kai e sa iri ro ngā mio kongu. Ia te au la ia. E ke ron mafua anga e lai no uwhai a tulu vaenga le mo whaasoa koe. Lenga o le mata upulu nei wangi ngai markele o au whika ia te au. Vaenga ia lea iwe. Le vaenga le au le malama. Ma le au fiufi. Wa o le lava loa marko ke le iwa sifuru iwa pasenge a io o kangaka ngu o Samoa. Matua fia lava ile porukalami ma fia ile. Wha mapu e le whaiatu. A o le vaenga le au fiufi le whika le melea. Makua le fia i lava. A o la utala lea o te whaiatu. E makua i o ukali kongu lava. E maua oe lea eke. Le ke rafi, e maua. E maua e wha maa kila. Pe a wha pe uma e le au kai. Yes, le angor kako kungu. E wha vai le atua. Au o fo inga inga lo, kako fo inga maa lo. Pe a wha pe fo i o le a tātou wha le ango fo i le mata upulea. Or kuala lo, kusao. Ioi, e le wha pe fo i la anoa tia ia mātou fautuang. A whai fo ia o le a wha le ango i le maka upulea. Awane ngalo le ingoa o le pāki. Ma le ingoa le ua avea ma whai ngā malo. Whaatua tua i le atua. Ioi. O le winga o le ngakala. Langa i ele kaimi e ke whai aile mea sao ngai kangia leo o e au o. A e whai angi se mea sao. O le ingo sia i o e au o. Ai mese au kamai e kere kupi. Ai mese au kamai e la usimaki. E au whai konga fiki. Ingo sia i o e kamanga. Ia pōko i o leli. Langa ele iso whai longa. You don't need the qualifications to do the right thing. Ka umala ukara le la whakwa pia. You do not need the qualifications to do the right thing. But hey, you need the qualifications to break the law. Yeah. Yes. E le nga ngau kura fongo le au le malama. Ia whakuseu ka mai koutinga. Mea woso mai wa mele anganga ngi kai. Iyo. You do not need a PhD or qualifications to do the right thing. E ke whai ai le mea sao. No, e le se qualifications o le whai o le mea sao. Ai e kau mawhai nge i whai au me ko kia mau ai kia. Oh boy, you need a qualifications. Why?
Le ngai ke fuao inga uma I har ko kele ma e mafau wifo e valea uma ai te poto. E le ai ma se kangaka whaavasi vasi kulou e le I umang ia onga. Ai aru aku whaavalea se kangaka I whaingonga whailonga no. No way. Se vanga o se whainga malo matua ova uma. O nga whapenga lea langa ure kusa mawhawhau. Ia nga. E le sao la le lafi o ele ke lafi. A kongu e ke sao maile. E ke sao maile a mouka. Whaakali lea mokai. Ai whai fo I o lea. O le sila whanganu ngā por koe aso ngai momo. E se mea whapea ngai sao umilanga o kako kungu. Na whaavae loa I lea tua. The moment nga kako tik lea ingai o lea kua o le whaavae o Samoa. The moment nga agree ai kai o lea kungu o Samoa ua leipo ia kungu o whaakeri siango o I ngā ola ai lea kua I kukongo o Samoa. O whaai unga uma foi. E wha lea kua. Ioi. Ako whaku wapenga. Tau runga I whaasoa ringe fiafi. A whai ua ngalo ia oi. Ia, ngā o koe wha mapueak. Sui ngor maro le nga sui ingi. Tātou te uma. Na tātou te uma. Ma kua I o soare ke I kūru me I wakuru whaafonga na tunu. Ua tātou te uma. Ilea. Mi ngoi mai ya, mi ngoi mea lea kua sa wā. Pāere whai whakoanga. Pāere whai whakoanga. Pāe ka ngaka ngā pei whaale kau o loa. Pāe ka ngaka ngā kuri ese mai ma ingosia ese mai. Yes. Pingia ka manga whaava au le mea rua kua. Ai le oro latou malosi. Mafua isea. Le anga wha mai lea kua ia. So ese la urak. La waru watu le awali I whaafianta mamai nga. La waru waku le au whaikonga whiki nga. La waru waku le awari nga. Le anga e yeire kaimi. E le ko I loa ye le awari nga. Walaka mai le kaimi e le ko I loa ye le awari nga. Walata mai le taimi lantou te atua ia lantou tupe. Lantou te atua ia lantou manaonga. Lantou te atua I le power. Ai whaangalo au. O le mea lea. E sili lalo ngofo e se ila wadi inga rika mingi. Ka pēa kua, ka pēa mai le wai aula. Manu, e le I whaakau uinga ngisi ala kou wha. Tau pule pule nga manisio. Le au ke whaasua whaala wai kele. Ioi. Le au ke whaasua whaala wai kele. Ia. Tau runga rika kou por kalamia le. Tautai A'E S4 ngā le fiafi. In tātou whaasua le nā. Ia, aku ai au ka fai o ele fai talia ma tūlanga uma. Wai ai. Ele, e fisui sui ai foi la au le whantoanga. Ele tu mau ai foi e whaavavau nisi i le fai ngā malo ma i tangata. Ele ku mau. E alu aku isi au ngā kupulanga, o mai isi au ngā kupulanga ma wha au. Peia o le tālonga foi le lolo mori ngā fua le mea lea. Umale si paia inga, ma mori le fua. Ku waku le lima o lesi, ka momo e ngā vaenga. O le ale umi o le lako mai lai, whakulanga inga, le paia inga ka momo e ai. Umalantou, pasi le fua. Ai vai. E tu ufa solo ma tūlanga whapena. A o le kaukai sili lava. O le kaukai sao lava. O le pule lava foi. O runga. Ea, tau orunga le tātou proklame, le Tautai A'E S4 o le viafi. Nga le leile atua. Pa i o le tātou utinu. Maua foi le tō vai. Mau le tō vai. Maua foi le lava pale. Ea, tātou tau whai tatalo whaatasi. E loa. Paua leo le mea. Nga makua solo iai pā o Yeriko. Ua I kako kakalo ma whaivi inga. A ua kuwaia e fo ilana mingoia. Ale au vaenga I e la kuke su e mea. Ala ua vave aku kako kakalo a. Ia lina. Ia, talo ia. Manuia lu tātou utinu. Te talo mo tātou te tai. Maua le lantou man losi le tino. Whātou nuu o lantou tiute. Ia ua vala au inai ma tufia I le ni vaitau. Tātou. Te talo fo I mo tātou tangata nu umalawe so sea kungu. Whaafekai le alo lofa ia Samoa. Tupe mea uma e lafo lo tātou utunu. O
ka oka se ka mau ainga e maua i Samoa. E le ngata e wha o loina ainga i tātou tupe o lo lafo i aima wha momori. Ia a o le vaenga fo i o le nā o lo anu le malo i tupe maua. A wā le tamau ainga. A kele langi a kakukala. Sala i le kele. Nanga o le fo e kongi le kakou maa ia so uma la. Ia whata ili ama se wha amtalanga le rivanga le fiafi. Awari tia e le tua. Share le tātou proklami. Whaaftai tele lava. Tātou company langlo sua. Me se foi. Ia wo mapaanga mai. Ia ale tātou Blue TV. Ona ole lango langoina fo i o le tātou proklami. Ia afi o aso te tasi. Aso tai au. Ia to lua tātou malo le aso tai au. Tātou proklami o le Tautai A'e. Ia a wafo le whaamanino ino nisi o vaenga. Ai mo le nefia fi whaamangaro se le manga o le tautumari. Lafo i fonga matele. A siata fale malu pio vauliko. Ma le tautua lau Blue TV, le proklami o le Tautai A'e. A lofa mo o tau soifua ma Emmanuel.